no ne da etoso edu ensia ene 16th May 2024 Basaya Dom Krupo Chediapon wono ena boss adai Timothy Yidu Sumsa Prince Yemes seek the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Yahweh Rade ene tene kane na dia kanyina da wo de beka ho ewo dwumadie we eso Krupo Chediapon aye biafo tete kwaframwa wono ena ye prekese jamadu wo fiti kotie na ho bo afiamu sa papa we bampo ena ye daso ekuram efriti tete ebesi ne wono ankasa ena boy ho ban sa papa we ena suma ne doba baako na obewu editi adasamankwa ene yaso yasebine no yetumi ekasa de ensese yebose ye adehye we ene Sompa Asem Mpe Nipa de asantman agiatum de kana man agiatum yani mrikisi yetumi eno enya frano samampo yedi so ena ye jane so ye ko na ye de akoya nimpa dia wamuna samwa beteneka ena anwumire sa ena the nation sanka waje na adwa onayire maame yeboa akua ahwama bronya woya manyanote se anwumire wanhwa wontumi emma emmeka ye ho enoti babia wo bia no bobo ichidom ni sunsum enyinada eta dwuma de we achi enya asem keto akra na producer said o mu edi dwuma eye kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twamani na so hwa na yebegyina wono na ebonkumhene na wo chinchin fidie ne fruma ede mame ene anwumire na Fletcher kokosachi oka producers ne ho omo na yenya bi na ode ebeda omanfo se we ene asem da proso na yeturu sre ene abasa ni afamu aba ni afamu afutuo na yenso yatumi ede abayebra na safna no nam sayo so na ti Asem Mpe Nipa fna bi wo ho a wontumi entomo fidie bi wo a eni kwa se uti Asem Mpe Nipa eni kwa se omani yiu ye obi ka kira santeman ye obi kira santeman ena nwumire yefa kwanya we so na memfa enkyira ajawiase Yesu dia memfa enkyira kase pa enkoma sa papa we somebody ka kire wiase man nyina se asem wiase sana meme frɛ no ni kurum ho waye ho kama na pro station studio nimsi papa wa husa Ghana koda na aye kwara bone anoti agya wiase yenyane so nipa mienu wa Asantema mpɔnwa ka kuro no ebedane senior contractor Kofi Job said ya na lumba chia no papa no okoma mpɔnse osi twitwa kwaane tumu no omama jinedi mampon township no aye fe bridge bia tatafro bridge no so a na omo kwa adwira esu ho a ka ekum omanfo no Kofi Job aye bridge ni kama nyame enhira no saa kwaane so papa omna samo bibia boko mfosho bibia boko bia boko bia che wada no so de ne waba no ye to the basic bia na so no ye wiam se odosom mu na wo tena efri a enya odosom na affect ye nyina obi ati wada no ntra obi ati mi koso bibim eni ahwia ye papa e bibia Kofi Job de wo boy dwuma so de wan fa ma na wonye ne mo de man nkwa na che ne plan na timpanifo mo ho mampon ho no ye mo ma ba so se omum ene ye se bo ma ba bi ko mo de dwuma na ma no ene ho ye na contractor bon so de dwuma mana se be no ekokwasa nti ye bona baso se onye ne sa ekwanya wo twitwa tu wa Asantema wo kire se be bi obi no obi akrum bia no se ne sa enka obi akwantu kwan se wo ba ye da makumasi achoki ne nkra choki because krum sanete to obi anhwe de mampon ekoso na contractor Kofi Job buzu ya na obi aso hwe no wonsua ofoso sofa na ye nchama me Sarakoba okay eni ene me ko na Ghana ebusawo omo se wa kese dodo nam se ahoto ne ahofama na se so mfa wadwane ni agro o se abonte so adwane wajadi nti ye do bibia ase ene ya wada o chini fie o chan ebojaye te o chan so bibia betimasi na nanu se obi kan se ubo obi dua na de na wanya na ubo obi dua na de na mfa so be na wo so na de nyira da na na ebekirim se no papa na twa ne kasho ne guye no se na ebekirim yankwele de neji sanka na ze radia radio wadom ye ahye ne munyam e da ne ehunu han foforo sei anopacha na edura numere sei anese obade waya de dodo na enye ye nkwana ya wo ye ma ye tiefu nyina danso obade nyankopon hye wo nso animunyam manema ekotote edema won
enti nyame yɛda na se saa kwan so na yɛada tiefo nso asese da o mafidie da Sompa Asem Mpe Nipa yɛbɛ sense o mon kancha fofo sɛ dwumadie no ɛyɛ hot ha ne yɛdi woni bi asɛm de ma no nti no obi o ha obi ano nya ho fama no nya yemu arehwemu na omra ego so ma hena na akwasi bosom prosi ya menchia wo ma no o se Saturday wo ya abirempon yi e wo Europe so asasi so nti adaji wo ma ya ni memum na mesra no nti Saturday dia asantemam ye butubutu ko tumfo betwani esie ne de hie bi nti no se fu be wase mane ma akotote dia ma do bozo afuti semse dia wona ba na omuhia omuhia nom dia ye ntoma e dia da enough to some way de bra no and ye betwa ne tia because ene yensam ogu apro no ano den papa ni twa ne kashu no da so ofia e bedi nkomo afa ho wodofo enough to some no ya yenye ahweyie ewiase abrabọ na ye bono ahweyie hu ehia na meka ahweyie no a na ka mepese me kira odasani bi kura asai wan kasa no bo ho bai wan kasa no fa ko awutia no eno na meka cho se duru babia ya ahweyie e wo sa bia no so wodofo yenhwe ye hu yie wo wiase ya ba ye o eduru babi o obi wo ho a wonwe ne ho kura wobi wo ho a wonya hweyie e wo babi a wo krobia na difri ne fiba mu nyina wonya hweyie wo ho kura eduru babi a na waya donka memfa ho wonya hweyie kura ano ti me ka chiro dede bi se eduru babi a wo ye jaba miehu so ye jaba na hwe ho yie ano tini ya kachi wase wobonto emfa wo ho emmonka na hwe ho yie eduru baabi aso ofra ntomago a enne me kachi wase ya hwe yie enia pripragro edi enti na me ka se hwe ho yie se e ka bambo pa no a wankasa na eso otimi bo ho ban na wo hwe wa brabo yie me ma me ne mere bi o kan ye wase yawo miama hu se onya adwuma ye na so no se meji me pension pe amedu betu kwan no aye brane na se wo hwe hu ye no ankowu mpofiri mu wo dia e wo se kwa bi so Nyankopon kama koma na meboa me na me wo eno ti se wo hwe hu ye na ne wo ankowu mpofiri mu wo bi dia e wo se wiase abrabon se de Nyankopon si bo wo no da wo body she wa abrabom no e wo se wo su dibie ansa na obekọ awakọ wom se Nyankopon Bible no e wom se wono na bo hiani no bo sikani nanso so hwe hu ye tutu wonamon esi ye padia e wo se wudie ahwe ye a wanhwe nti ene wo hu ba bi abrabode wakọwie duru baabi wodo ho abo asikafo ma obonto wodo ho abonka no wan hwo ho ye onsafa ko amokotra ya mo no wi no fa ko amokotra ya mo ye nyoma ensamfra etia oman no mra no wonsa posifo che mo no obonto yi sabre ya mekan enka ne maami kurasika ne maami wo sandboard sabre na busuafo wosika na busuafo ediye onse duru court nsensem no omri sika fa mu no yayi wo mu nyina aka wonko a abra ya de wo kwa akogina mranim e wo court no esuan na wusu o na so o kamafo ene hwan na ebeje wo wakopie mu afiase wahu de abrabode wakowie eno ti so hwe wo ye na wangu mpofiri mu wo wo hwe wo ye na yamfo ankotu mpofiri mu na wanfa ho ankobobo gangie na yamfa wankotu afiase dia me ena nwumire me ka kiro se krupo twedi ampoba je ho senkyerene usu betumi adiye ye ka kira droba fo nyina se nsu ogugu omunya hweyie mfa passenger nkodura so efiedwo wei eya hweyie a ehu hia pa efom agetro adrobafo nsu agugu munya hweyie droba papa ene de wakọ na waba beduru asomdue mu
Orafo ye ya hwe ye ewo adwuma ye wom se ye keka amanfo ho nsem no bi ammo dua ma wo anwu Trono ka se akwa eniwura ho nsekuro ne mpo wanome ana wa modua wano ye checheche dodo ya hwe ye de woni betwa so bia wo beka wanda ne kraman ena wo pon wo de wo behu bia wo beka se wanya hwe ye ansakra mfiri sa bone ne ho a wan hwe ye na akoye ntwanto so bi wo boa no akoka to obi so eno ene duru babia omodi asante method no ebemu no no abodua orofo awade na yete ase ne yanya hwe ye o se ya hwe ye ewo ya wade ase wa bra oba wa wade wukunu nanso wutwafa na tie no eduru babia yanya hwe ye ewo ho bema eduru babi no kuradie bia ankoye ewo babi na empokura no wanka no kure no wo babi abrabona kwakwa wie yanya hwe ye wa bra wo ba na tumi aboa wo pa yanya hwe ye wa bra okunu no so atumi aboa wo pa de wasiye wode wasi mapoma so wode wakwa akoduru US abrochimem hwe trip wa wode wo koye wode wo kuri Canada wode ko US waba Germany unenam Italy waba London enne ade benesi wo se kira jamasi ama atwene ya na enne bema no wayino totwene bema no wanya hwe yie wan hwe subai no eduru baby pepa kura no a ewo se wo ba no kura wo bema no betumi asan de tu kwan aba no wo kan ya wo se watetim wase pepa no bema no peso de ne ma eka efa pepa no so erde ko US abrochimem ene de be na sie wo ba no so wateti pepa nim eno tisi ya hwe ye ewo eduru baby a said ye si choose partner ekaba boy ye pa ya hwe baby a ye keka ko ya hwe baby a ye pasi ekoduro orafo obi ani wo be nanten konson mu se eduru baby a wokope godu ana se wokofa yedie o ya hwe baby a ye namu ye pa orafo si ya hwe ye pa wo wiase asetra ni wiase abrabom pa dia eduru baby mpofiri mu wo eduru baby yade bia mpo eto yen eduru baby ni fra bi kura eto yen no ni nyina be pa ye waji obi sika dadada ompeso de be ma no ono a na yi ne yam ede bo obosin o de na koma na de ma wo se wadwuma no ekofom duru baby no baba jini sika dane enchiranka opeso ne ko orofo duru baby a yanya hwe yie ewo kasa ye kasa ho eno teacher ni bia na wo kira de wo St Monica Asante Mampon Mr. Sumi what your book be was watch your tank so katre me yie anu adi nchine edi makosi ya anya hwe ye ebetumi de aduru akiri ewo yedi afam anu adi nchine edi mako ebetumi ye de aduru akiri wabra ebetumi ama wiase asetra nyina so adane abrahwo adentia wan hwe ye no wanto ano nareka ewo nsem bia wuhu wanto ane wano nareka ewa ekwan bia amanfo nsem ode wano tututumu a worofo wan hwe ye obi betumi adome ewo wiase abrabom eno tie na nwumre asema meka cho odede bi se ye ya hwe ye pa wo wiase abrabom a ye ya hwe ye ewo ya setra mu a ye ya hwe ye ewo ye fiafiem ya dwumam ye dwaso ene ya soto mu a worofo kanipa ba kokura nyaye na wakan ye ho asem ti maame papa menua na asema metumi aka na nwumre nyina ne se yenya hwe yie ewo faako ye betia yenya hwe yie ewo ye dwumam yenya hwe yie ewo ye dwaso
se sayo ebem padia na ye yahwe yie padia e wo se nhira ne na yedie bia no a Yakopon boyen na empokura no no a wo se wo boyen no nim senti a wo boyen no wote de wo ya ase no obema yesu ye diye eye me modofo passa ya Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna samwa yo Oforisuo edase yanche tifoni ahwefo a ene nsu agugu me gidi ye sende ni pepe ni swa nti edu sha mesi ya no mu nyina atwea be o mu fidie ne sebe o mu television ho no mu tie de oni TV 80 FM awo Sompa ha ana de oni FM shu 80 TV nti ba bia be fa bia no tusho eto kama enchia antioli Holland mam utie pa na menchia amudru no frey so che obibia wasan bagana last year oba ne dem se bibinti wanti mame ho ne nwa ba Cynthia ene awofrema ene ne mame dora omu nyina ebomaba nti omo ba nya me form mra me dra somdwem Oforisuo bema ahweyi megidi yese obi a wotie bia ni mahweyi yesese wo ye wo age bi wo a wodura emu bi mekancho se hwe ho ye ana hweyi onim Oforisuo etikru moyi ye wo ba bi wo ho a wo hweyi a wonfa ho eno nche se onim kumase hwe ba bi ti se gani ya bro no so amoko run about sa na ebe kanu unse children's park is a road no we obi ahweyi a ebo anadwo wana hweyi enkofa ho ahweyi amanipa bia nyini ache obu ho a ya wompanifo bia o manyini a uti o mu age a o moda so ti ase wuti a ene na mani wonti ase daza papa wanyini pa so no mo den ya ahweyi Oforisuo nipa bi ahweyi to the sense aduane kura wo di kura na ono ankasa no waye a wo di ko hweyi edeti na meka sa edumre bi na hweyi nka wa brabo ho a Oforisuo nkwa na sutwa aduane a wo die ne so anye ahweyi kura na e wo aduane die mu a apatre ka se ba kwa hia akon nko ano ye do beko hospital ye se enyeyi wawu ahweyi nim se wo sika na we ni sika wan kasa di pada se we hwe ho ya o che Oforisuo krai mu obi atre krom ha so many years onya asem da nyese bia wagimi o ehwe penfo kasa bi o se mehwe machi hwe manimu a mabusuafo nyina fiantomago enunti o de hye ba obonto mfa na omo ka so te no de hye ba so di moja na ede egoro enti me sabi akwa bi te se me esese me ni se sikani be di agura still me nka se mfa sikani adamfo obetima fa sikani adamfo na mmom ahweyi mane enye ennoso ewo abrabom Oforisuo nim se ye beto aba abato de animo na anu di twroi enno mane ya tama atwitwa omo ahweyi ade obi ba no Oforisuo wo nye ahweyi nyese bi obi agimi o nyese bi Oforisuo wo nam anyo nchese wagimi eno nchese sabe wani nyade o bedumre bi wo hon mo Oforisuo nipa bi de ade ba beka ho sa nipa na de no de ba beka Oforisuo wanhweyi ye de okwa ogefo no wan eno ntina manipa bi wo wiase a wanyina beto samrei onya asem da Oforisuo na wo hweyi kra no ene da asen wo so wo hwe ho yi o aisha Ghana kaka utwi ka no wantwi Ghana obi nso ka wantwi bia mana utwi de kwa obenya problem obi hwe ne ho ye ye de asema bayire no Oforisuo ena asema de ba hweyi de e trend ko ba chese emu twe efie na wotimu no enoi wada roma woni sikafo ne kochi ya ho eno nje sabe enfa madamfo na emom asem na wo kwa akoka na mu odododo ehun ba asem a wo benya ba bia agina obi bayiwu Oforisuo
o papa ni bi o maame ni bi o ne sebe minister babi ne di agro nti no ma bi akoso e wo school demonstration o be hwe ne ahiafo mai ye ka hiafo maame de bi ameka obi se nye hia na hia me mo na ache wo boa ahia wo hia wo ade bi a wo pe bi a wonya bi a wo hia wo nti ahia wo ahoche ni ohia ka obi se da bi o nya ne ho nya hia na na ho na wo boa ahoche ni obi e de wa hwede ma mfi wuro wonya ba bi wo kyerew ebi ni ho na ya arecheche sa etu ohia ni ba demonstration na ye koya ni school no mu apana no ampa munya na mukopana ne na transese minister iba namne ni wo school demonstration ye koye ebedu mebi sa ne tie bia camera be capture ye na capture me a ha na ekoyi me ene obekọ school bim ye leadership demonstration and assess them no ma school mo no ma ubekomu no na sebe ahiafo ma omo ne bi omo ma ene die ni mo ofoswe ne me fa ba bi abrante bi ewu na abrante na wawu no na me ko sinkwa na school na me ba na me fa ho ofoswo nipa na kwan ofa so wu ye no wo be ma akora be ma wu gina ho na abrante wu gina ho hwe kwan wadanfo no fa so wu ye ti wanya hwe yi oho ene asan hyehyɛ nsa different na George di daso na solokui na mhwedi saa so foso edumre bia me ko bia yiase a me busa de ku no na mabusa sei am concept of ojo no se ya na me so meko ana me so meye te edumre bia transese be ma na ne mu wi na sebe mpe bi nti wawu no woni na enu o hwe na yiase no ma esi eti busa ho se te me so wi wase ne be aya hweye hwe ho ye cause obi ayase ene sebe edwendwen no ma bi to trase na vuke dwa no se akwa no teacher ne bonkola no mashalai ene wo boba wo chire no no tue sum teacher nje ma boss e da e bedru me so timi sum preko me so me nua kromo ye oba bi wo ha ye mfa wo enye ho kumasi ni wate obonto mfa no mo nka me seropi ufranto mago enkodie prepare na nsunsan ahwe ye wakodwa bobi asemesrawo ebi pedodo wobi wo ha woni bi nanso ade bi obeba bia ofosuo wo peso opam bi unsu ni bi de wona me so beboa obi timi challenge saa se me ni obi challenge si akan ena we wo bi enti chinchira me pese me yeso no wo so de koto de ni breso bebi anso obu na pre okay eno na ama ne nipa bebi aka dem entuma bia ye bia beba bia opeso twa bi santuma no obi o se ni na fedi ntimesa twa foforo mesra opi ya hwe yie wo abrabom no sikasemu eno wanam ntuom na kuma soso ana wi asoso no wanhwe ya ofosu eda efa soso mame unkom that's the nation sank of Alumba ofosu ali nyankopon nhira obi anu nhira me maame Anita hotel bi obi a afi onhira senior contractor Kofi Job say you born abaso no obo adwuma o maponfo boni din kwan bia de be hye ne nsa bia na ye make Mr. Yebu na pirikidi wo ha chese Mr. Yebu anu ne Yebu ande e be ka se Kofi tu eyes one edi kan ye bibia yi ga test ni nyina ansa wo eni obe wo mampon odi akwan adia Kofi Job ye ne mampon o mo bo adwuma awa asante mampon anya sanketo do be see ho within 3-4 days na so hu sesa e bebere ndi awrade nyankopon nhira na wanya ne kase kwa bia efiri kwa mama dadam ho ba bia pragiafo no asante mampon na mekan esania Kofi God asio St. Joseph asio no se contract bia ntimi ye Kofi ye kwa ode oduru fie ho na pese wanya yi ketu abi ntu anu abo mama ne nya menya film wo fa ase na so no kan ba ne kan dia ma ti awrade nyankopon nhira Kofi no nhira Mr. Yaboa bi obi anya omo kase maye na afi Adum Bishop Reed Condosman wane ne bakwa mnanso ba bi obi awrade onhira omo na onye omo kase vozo be ma mini akwasi ademfo hwem obedi akon mechia no kwan so nkoso kura ebi nso abanne mechia ne pa hedwumadie no ono ahumia no se awaba di asem wa akire vozo ahweyi aye ka ho asem no edinsem bebiri na eba o ukwa adwuma mu marada ho ndu betima ye adwuma na kwa awie ya asumdie ma ya ahweyi obi abusu ya anya ne hio
but the drew nko say do be set example enu ntin e so ya hweye e na mefa wo mfikyire so obi odi a hweye na mbi okoba bi otumi fam totroto nya asumdie ma ne kra wo kokko nanim ba bia dina nipa nyina se ye ntimi nante wo no reta hweye nti onipa timi nante wo maami bia hweye nti no maami obi oye wone ne tia o hye nipa ne ye a ono nko atimi ne na kwotena ama ne oni ho kra na maami ne ne mesu enso ka maami ne ho ahomete pa ahweye kura ne nti akwotena sa maami ne ncha maami ne kura tima ye japade ama no ahweye oyo ho su ye onyini che o ahweye nipa ne brofo ne terms pa no ya akyekede na nwa nso so de no o se nwa asandefo bible no eti na yi mu aduonu no o se nwa ohunu no so hwa ya friend tope ohunu no so hwa ya friend nwa enti sa abo mpo ehunu no so hwe na o ko different level ye nhira mu dia then wu nipa wu hunu wo so hwe no busa se hefa na wo beduro ya we yie wa brabo mu wate man pepere wo hu bebiri hwe wo yie David si so no se da bi me ya abofra ya de makwa akotena esira so me na me hwanwan na oya ahombaso se won hwe no so yie onuanom wo fie ye de won so betena fie na ode ahanta no anto ne bo hwe no so yie wo nwura mu nkakra ka Israel ahenie ne ye de beto na bobo na ya hwe yie hwe nwura mu nyina hwe no so yie wo konkodene wo hwe no ho so yie na didie mu won tifie na onyansa ato no anom no aye mere won tifie na odidi nuane bi ensem fata won tifie na odna ho odi nyina akomama nti ma ne ho ye dene bere duru se okon ne ba ye na okogina ye no na hwe yie de kia boost no dada no ni ba bia wo kon akọ ubo bra ya hwe ho so yie wate kofo no mo twahia wudi nkomo kirom no ya hwe yie o ojeje ho za na odana site nza de be ba be fa wo ya we o ye da nyame ase o sere sa no me se ya hwe yie na kina ni abesa hatie ne ye be ponte so ne be kan ye be gye wonsam enti hwe ho so yie aheda abeta ho za sumuro ni nyina no obegye feedback akọ ba bi o enti hwe ho yie ma hwe yie e mo ntoma no mane mfra wadua ne mane mfra wunzuo wo da sori adika bo mpa ye da hwe yie ase anzana obesi fom gura wasi fom na hwe yie bua onipa mane ye brane onipa hwe ho yie kura nipa suro onipa wo ya hwe yie wo nkasa yem enipa suro wu onipa ya hwe yie wo wadwendwene ho no enipa suro wu onipa ya hwe yie wo adidiem enipa suro wu enipa wo ya hwe yie wo dressing mu enipa suro wu enipa wo ya hwe yie wo adwuma mu enipa suro wu edi hwe yie ye kikase a uyi onipa wo batias forces so mfani agro maame anya be mani monyamfozi wa wonim se na no maame ne da motene mu na mu na ka dwonzogu be ma yetima kwaje manhye woni nnatim afedi wanya adamfo se yesi ukunu wo mprenti no o prane se obeye ne bone owura fise na ada singing room na ona kan dwunzogu nene watima ye ose no obetwem pra 20 kura hunu kwan abefa so ne na kaza menkodi namfo ne nsem nachi nya meka cho se ya hweyi o afi na wo prane afi na wo bopo no edi hweyi na kai ba bia na wo ni ba bia nam ba ma yiso wo bedu ya hweyi ba me na wapeja na de wabeti abo kama unika preni atu wane dressing obaby obon ho modern afo ato no so to aduane ma wudi da wo hwa ohu wo che fe wato ohu jinse fe wato brother akofa yonge bi nti no nam ne so chama hweni ye o na ne waba no sie wundi no waba o se ne san firi waji a umu baye ha wa brabom se ya hweyi se onyu obi ama ne nka ngire wa me bo amane ne fa uji mi fira no krokro no na be pe ba bi tina yie ya hweyi Uti groma oni adwuma ye obaby brain fifre ni wa abrochire ohun space e fa no de aba ohun fu ane bo ode ane ode aba e na wona ma chese wo mewu ndi magugubo ofra kura na obu ofu afede o kasa nyina anye ya hweyi ono na ni tia agoro begu ya hweyi papa nipa na kwahye kura na se adokoko ofu no no nko a o emunwemwa avi no hasuo wansina dinachi kokko ne so wi afa na mu fifiri mu nkran ne mugumase abase eye papa asase eti mu oje mu ma ne hwe ya hwe yi o na nyi obi ana de bone je wutifie na hwe manim za no ne ya beba wozuo nti na mebo okoko ya hwe yi ne wa pra ne sesi an ye ho hwe yi dwene kwa akire obeka ze ofa ka kirem na aka akire ya hwe yi ohene una na timi abetena akonwa so ehunu se bi ofosu obo adwuma omna samu obo adwuma metwa proto de ache no owi na obedi ade aso na na de chentu wo dia firi nsam sa ya hwe yi o na nim gwase ade bra wo na wonya ne ba bi koyi amwo wa brabo ya hwe yi
ɛno no ofosu atranse adwena na awurade amane nimdeɛ ne anwo wɔde abaza hweyie on say yetra etiaki banyansafo ani banimfo ene behunu sa asɛm a yɛka eye key word a enam wiase baabi bia ɔhene yahweyie wate ubedi akonya waton prot ba kwa manipa nan ebia sika wade adi wa no peperepi wudi ahyem na nada so ti akonyam ahomaso na uguso ahomaso go wolanga de nyina aposifo ye onamfofo ndi ohene yahweyie o ne binom de be kyew obi mfa nkyew ti na wunua ne wuna no na surogu na atwe no onse no odada mu pro waka we nyina akyew nanso wakoma de ne sika ne birenti yahweyie nana president omani suo ekwam de yatomu mududuo petrol yatomu duduo light no yedundum no rofrofo na yahweyie o ye kantie bi o na no obi be ye nyina kabo mu ho no etise aduru wusu ampa acho yahweyie na daache anga testimony abeti na che no nu ho kura se yedi dibire jawo police panyini akoye yekun ni na anu yi unim se panyini bi na di se ewu no wa show bosses empia ye betu post mama rank foforo eduzu watimi agye atum ayeda ya asem ne katasumrem na so obi de hia wu awurade abom kokosem mam tutu obi ano kwa mam nya obi ahehe mo mama katua nso mudi ena de wo hwehwe wudi bra na firi nipa wo ndi wura fi awurade asem yahweyie o na nipa na wo ni sunsun hwehwe wo di nokura yahweyie wa brabom se di onim sa asem ne tie ya kan sa o na nya obi an ogya asem de cheda ababa wutie me na wonse wafo wonyim wonim ze obi anim wato adure ne kura wo ya ne dai yahweye na akura na beyi na gunu se be meli yesu gu yanke anya de nkwane ba no oba ne daachi bi obeyese blessed foster daachi bi obeyese misi heyo daachi bi obeyese omu asam na ofosu e bi kuro be produce se mi producer o ena ade ahogire ndi be ma na yeso wonyi ndi no wato aduro kura wo anim aye de ndende benum na nimre tugu ne jai ma akura ne mra wiase hweyie o ne bia na wo ba no no o hweyie o ne bia na benya kunupa unya ba biem na ade no wakyekere o wure hweyie ne bia na obeyeye wasase so na ba ba kurupe o hweyie bozo na ade asema ba o ade me kwa akire hweyie ni panyandi ya wonjotwede wasetenam chama se di osi prato broni tia wunuan ne ya wubedi ekekenti ya hweyie na ni bia be hia no na ye headmaster wo unim bia abedu no na head of department wo so wu bia abedu bia na country ne so no na akoye defo wo na wo pe bia asoye keke ya hweyie ene na ya director o ebira bi be ba wo ye betwa ntoato so ayi wadi no obi dumfo bi adum se ma memfa ntu kwan umekwa akodu na ni nkrata ne ye bepamo officer abewura na kwa na wo modriti no na school di na duru ho ya hweyie no wani bɔ ne ye nanim a ye mba hyew hunu nipa ye hunu se de yesini nipa kasa obi ya de hunu se de yesise kire ne bɔ na mane ne gya se kuntuna se ni suma se ne ma ye wo de no ya hweyie na wo ye ne nne ekina ebewo ebeso abade amaw brother o ma me se de yesi abra wo abra bomu no ena oye ye wo yire bo ma me baye wo se wo do wo yire ndi wo to hwehwe a oba tan ye bo ne baye o ma no su be nyini ebe tan ya mo nso yire no ma be bo baye o ndi kune na kina obi nso ako ama ya hweyie ensem a wo ka kire wase ne ya hweyie na kina bi so baba be ya asew ensem a ka kire wo kunu ya hweyie na kina bi unua bi nso be kwa akoye kunu nti udi nkomo ahweyie sister na obuofu a wo se be ma ikwase ya hweyie na kina ye be solve issue no afi na kwase na se adwa wo ho awa wo na mu mienu no oda so na sei wo na abo ze kasa amekan ya se kire ne sei okay ya hweyie ya me ya konde me ya begimi did you feel me okay empepi no so obi ya hweyie na onam hodin wanwa ya na dodo fusi wagimi anuti emafoforo afoforo bi emu abam se wo ye jimfo ya hweyie anuti mobro wa eduru babia unum wanom ye
Mobrowa, Drew Babia, who are no yet. Na sena se wan hwe ye na wanya hwe ye wo wasetrem wa brabo mu a bedani atenten huo framado be kodako 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello Hello, Osei Majo. Majo so na ma volume ne nkofo wadaroma. Obaya magazine. Okay, Obaya bibia boko de. Ami Abdon. No mo pai bo si bibia boko. Okay, yentio. Asiye. Eye mani pedia. Pedia na mini ave manu de kan. Akola na wo be wo no mi obaya ma wo. Shegi wan ko ya akola na. Bibi e wa sitinem. So we shey ya eni ma betutu ya ma. Ya men kamo ho. Until no one shiremo. E wani ma kase amoye. O ma ba metia. Okay, hello. 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 Udin baby au frefre. I didn't the original Paul in Casafremans. No, okay, Paul. No, okay. The bomb about so need my family. Bomb about so need my family. As you say. Every idea, and papa, Nipa, who honors also Musuya, a boa one cassa. Na Akakra mekana say, more my son, Chirofuya, more Moduma Muye. I say, papa. If you are free, I free about to a fee. The best from me. Mobile Muye, papa, mobile Muye, or a female. There's a dear, a bois, a real bois, a real mouth to do a beer, Pangasano, now can be him, and so now do. There's a idea, papa. A bomb of Bassonet, my family, or teacher of a lumba, and no more somewhere. Nana or any man. And then no, Kobe Bikakra, or Yare dear. The bomb of Bassonet, my family, Munkoso, I need Namuzo Musi. Okay. Hello. Baby, I'm free Udin. Alaya usu kasafra mama. Suta mama. The cham of Alumba. Sisi awon na so na kokodu fo pa o na si awon samwa de si ade o ye hufo. Oh. Na say mo fa yemre. Adana Asem Mpe. Adana Asem Mpe. Na mo fa Alumba de o fa pia. Na ka me kasa hwe de hu hia. Hu hia pa wa hwe hu yo abrabo mu a bibia so tanyi so bonto hoi on fa no ho monka to hwe hu ya boko ni o abrabo na we hira mo na me na me adwuma e koso atie oda bia amen damase hello Odi baby a free my volume ne come from Adaroma Maybe no come back for because every man should to come yentie toto krum fu nyina ho ye Hello ma volume no enko for my betumi adi nkomo kama yentie o program no yame da papa eko from balon kura because every man should to come yentie o Lumba mani de no pa no sama wakana numere atoma kuma supa are ye de eye enipa o so ho ye are ye de ho ya pa wan so ho ya onantia kura no enko ye ma dia mo modern sa wonna mo awodo wanna mo betu ebe sisi ye e obi bi awo ye bi ano kimia ko ye lumba me yada no
Pastor wa kan me atoma kuma adama se ne ma pa ko ye. Okay, Hello. Udi baby a free. Yes, I mean nana. Udi ni. Yeti o nana. Go Asem Nipa. Okay. Sisi nti e de okron wo twe mo yi o. Adi okron wotwe. 98. Na me da wa mi tie no. Hey. Ya hwe ye na watimi anya mfie we ye o. Enu ano no. Se usisi wa. Na so la ya bra bo yi. Secret ni nsane ma. Ina ya hwe yi ni de di ka ho. Na fo ye konkoboro. Ye ya poison. Na fo ye yire nya ye ngo pe foforo ha. Ina na me ntie mo di akiri. Esa won to so ya kwakura mfie menya yi o. Timi hwe na ma fo amako. Musha munye mwa o yi. So de ni kwakura me ko. Okay. Pani aye ne di nkomo yi 98 die. Sayam papa dia na no den pa so na no den papa. Producer aka ne die kwa agransa amanda kwa akosra ma pa no. Hello. Udi baby a free. Good evening. Katachi ma joso. Yo. The free wanchi. Techman wanchi. Okay. No, I really ya mo ni pada te dia wa brabo. Esan say we ye bia wa ha. Ya no se yan ka fa we pada tan yo. Wo ma me ho. Wo na wa esan say bi shana boss. Enti wo kan wa ya kire wo na na ka so ego bi on so like anana ni oba ka kire no na wo ko ni na ya nti ahwe ya get ya ko ni pada ni ba e bia to me wo mo fa be no tie bia nan info okay e bia to me to no fa na mpre me fe ni pa se ni nya me ba nanso a china no na me da fom nanso na ko fo di mo dire yen sere me da na ko fo di yen sere me da ahwe ye die e ho nya fa ni da okay Hello, Ninchi Vosu. Yeah. Vosu Pizarro ni me blood in Chinkers. Okay, Pizarro yeti o. Vosu me fa kunya na machia Aboagye fo. Na ba bia blood ya obi a mechia no. Na Vosu enne asabno sumotu ahyeyi. So wo hwe wo yi no. Twedi ampo nyankropon wo de yenkwa amaye. E wa asasi su ne mmom no. So wa hwe yi a won kwa bitu fu so abra obra nyakopo hihema ono na nso ye anokwasem na aforu baka se no se na na dimpa ye de akunya show nsa wutwa nsase no na na nya hwiye na mpanyisi ye kama funye kama na mpafosu surveyor fo bi so enya hwiye okay she surveyor timi kutwa asase dimo bi wa abra wo hene pro te akunya so ni mo wo hwe aso be wiase amanso be baso no ansa na ne tu beda di se wo twa asase am obi a ana o te kunya so nkoni mu wo hwe ne mbom so ya saade we ya ahweyi ro na se wa anye dikoba sanso a na asase so kwanya so so tena so na wo che udi ncheche no wa ntwa na onzan ko kan to hozu nipa bia ebe hia se be ya hweyi Pizarro Kinkers Macau. Okay, Hello, Oforisuo. Yeah, Majwa. Good evening. How are you? I'm okay, Obapa. Thank God. My greetings to Ofalumba and Ohine. Okay. Okay. I show you into the machine who you mona someone because when you're own jam. Okay. A quabels no yawo. It's an obey you are not. You. I hear the Oforisuo area say and attention all what the mayen. But so show who ye are. Unya more than the Yanko the mayen. Into the South Syria saying, that's how they were saying. Ube to sing for 40, Ube didn't call for one some as some man found over Kadia. Any unkwana so that I was so show we no when you need to so. Okay. Kwaku Majwa at Bonibi no yana kopana chewo. Majwa yana Bonibi.
awa maya no me mpa na cho hu nkume hello hello Hello? udi baby a frefre Yes, tell me. Oh, soldier. Do not, let me give part is coming, man, for 2 years. Old soldier never die. Because I'm not content. Anwa kwanta. Okay, old soldier yenti o. Most of my work I'm a need home. And okay. I hear you, a year, we are say, papa. Maybe so young, oh my aunt, how much not home 2 years. Baby, the Yomadi. Okay. Every is that yeah. Baby, I am from Uncle Crown. They call a baby a phone to time. Who are baby, I am from Crown for nothing. And you hear no more time and the crap. And the crap, but I'm not more in many of power. No, that's what I'm going to no, okay. Also, you are ever find your quanta be at your behania for which I quite hello. Oh, yeah, quite your spacey. Asem Mpe Nipa. Minim, sir. I'm coming now with them. Like that. I'm not, proposed to my hand. Magwane to me care of my name no. Of all name Just so can. Aboagye wo ewuro bana se wo koku ate fa no kuku ban. Ahwe ye nti fa no kuku ban yo. Wa nge wo he no ye pa na fa kuku ban. Just wa we ni ne kuna o dwi ni nya kuku ban. Abai kwa kolobi. Ahwe ye nti alo se wo nipa e ban nkai a wo ba nyina won tu but wo no wo tu wo ho ata na wo tuko ahwe ye ntia Any kwakwa chiso sa. akwo se ga on to ka on o se se ahwe ye nti na obedi ballers wo ni ti aduane Sa pepepe. that's it. No, okay, kwajo space na tie na de mo no do be example. Hello. Hello, Kabeji. Udi baby a frefre. Me the modu insita kwa mai be poso. Okay. Me dia ne ani boy. Na ho kedu pe me de pa ye kawunda. Kawunda abo me medi. Okay, yenti o. Yo. Na yi am kana most important thing adia ehia pa. I say you take a decision. We take you can reverse it. In Chahiri de ehia ubedi onda nyina amenya eyahiri asubetwa eyahiri dia fupa ye nsemo enfra na do ano ye de etum papa bi wa ndin de be fa to ho ni sini no so afasment yo ko kan no see driver ni no bo ni dia say oyi ofi dia driver djuma di ni to fo bi sika da dia on do djuma tu so ko fo enya no nti ahiri ye ho ye na nsemo enya no ye ya no la men kam hono mo nyaduma na me se konfo no so a oji we good na no mo so ye number na e to dia number se we koboa na ye ji a mo fe be ba na afa koboa na ji ama no konfo no kuma udade ase ya asem o hello mama baby a frefre udi ade fa nko jimu ka se sanko yenti o kwajo na tio deviance me fra me nyamo na de se wa ye lock you na tio macha kasanta o dia so da ba o afi you dia futu pa amma ka moro dia no wanya vi ntina o ko kasa tia obi na o fe na ni dia afi you dia ya ba okay aba me champion fo ni na me dan wa okay hello last caller hello yeah fafoforo hello yeah na majo ya jo so baba hin fa na frefre me free every sound afa hin sound okay yenti o ya mi shira mo pa mi program na me ne je wo te bia mi tie mo me free me mi nya mada e na ga ya na ta mo sound
Okay. Nyametiase. Yafa last caller. Hello. Hello. Udin baby au free last caller. Hello. Hello, what me kan u free Udin. Hello. Kai. Hello. Hello. Baby au free Udin. Osei Aboagye. Yeah. Bajo. Ma Jesu eburu. Sompa be di de. Hey. Nipa ire modua. Nipa ire modua. Nipa ire modua. Me ma ba ba ko no. Na ba jo mo te say. Boko na mami akoye ne canopy no ono so ne ho ye. Ya da bless ni asoma go mo na samwa. E ya to no ma bi ai boko. Okay. Gana ko ba ni me bi te na me bi. Mate ye. Gana ko ba ni de ya pa be di da ma ngam ni ya. Kama mi bo mi de ni. Ari de hu ye de ya ga ni ti. Ya ti Asem Mpe boy ma ni. No, one why? Only your friend that the man said, I know I have done it, and I don't know why. You, Match. The man said, boy, some probably did that. Some probably did that's what you some probably did. You have a back up, Hello. Hello. Udi baby, I'll free. Hello. Hello, what you mean, can? Nana. Hello. Aha, okay. Hello. You're funny now, NCA. I don't see order for see a cancer ahweye a ubetumi ayo. Ubetumi ayo. I don't think you catch us as so front to Magua in near pre-pragro. Bonton fan home one car. Na se duru baby na de why na wi so be ya hwe no so no duru baby obi beka so wagimi eno na me ka kire o se kan de be ka kire o na so no mobrowa nu wanom ye na so nu wanom ya duru baby a okwa obekura okura dabi no onfa so a obenya wa hwe mu no ebedoso umfie be konkai ubenya wadepa ubenya sika ubetuto mfuo na wasisi adan ubenya nyoma pi na Oforisuo eno nti ahwe ye aye ka no se ye kase ye biem na ye de no kro ye program a ebetumi aso yen wo tententu ba fo na mabɔ mentabam na yawo ye nam soro ye sai enam fom enya asem ketoa eno ada ye tabi asem bi to ya proso omanfo dodo no ana efre se akokrowa nimfie ekon kan pa na watumi adua kashiwo na ya bon krata to so se abunu dachi ankwa mabinu papa yi obedi di hu dachi ankwa mabinu obetumi asankwai afirim na duru baby adabi ametai kan tumago ya na esuan fa baby a emre hare yase na ton kashu no asase no ama boga bi boga omo sembe base okay say okoto se okrama osipata so se nyon nefro ya obi ne man so si ho adwumako bi adawroma na Sompa Asem Mpe Nipa nya bi e de besem ho nwumere no nso birim ekopim no ndu yakọ computer so dwedi mra ye obi ka kira santeman ye obi kire asanteman. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko.
Prekese ye aduaba waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hienye pa. Enye prekese nko nuaba ne ahaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa. Prekese ne sa nuaba yi binom ne akeka bom di afa abefo kwan so a ye de ye prekese powder. Prekese powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban. Afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre. Anafa enkodate de ma baako ewo ni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie. Ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agiatum. Okay, yako akoyanim ebrana so kachire obi na obi so enkanchire obi se sompa Asem Mpe Nipa no de wo ba no wanya atnase oluma de ya ma no manya se wo abonzo abupo akura wonze mate ya sati bibia kama ti se bibi nkoyi a oyo nsase ya memo ma ba be hwede ahia o why wa mfa wo pe enso microphone ti bebu why noke bibi aboko de papa boni bia nim udin de sen ajamu safri hina baaye me free nsanu maimu kojo kurum aye ben wahini ofiso hini sase so no feso hini sase so papa enrada wakosemo kan omanfo dodo no a na esuma wo se yehwe babi a wumfie duru na wadua kashu na yetwa aguo omanfo esuma wo dodo se enne no obi tie bia de ode bedan ye no boneto fama ye na ye ne nana no ene asase wuru anu o ma wabunu no entwetwe nkomo yo mbafa sa konya wo ya kia oni ompenufo a wo mo ha nana santeman wura se manufu ma wo mfa me bone nchame ani finso hini ani ne mpenufo finso hini sa aseso ana memeti ana dia wo muni be mfie be dun ba ko ni maami be di afiasewa o de sase be maami senka mendua kaisu yanye ne bunu medua kaisu no mo ye nkrata ato so ye nkrata ato so kama ana mfe be num de kwansiani wa hini bi yi na ti se ya fra ne nanamponua oba ye se nti obe fa sase no mu aka media no dia maame ne de maame no afiasewa na wo kaka sase ni nyina bom na woton ye ma tise woton na nsusu dia ba media waso no ma nya me chofa bia mfremu na afa nsusu anansa me wo ha ma hu se wo mu difidia ba ba susu twitwa akashi unugu na me kwaka ya me se dia wo mu ye no enye mame wo mu anhwe yi a de wo bebem wo se de bebem me se ewo bebem wo mu twitwa no wo mu twitwa go no me mpene so ma wo mu ntwa no sa na de na bebem me se ewo bebem wo mu yi wo mu nsa mfre kaisi oni twitwa no a menti ase ne menti ase akina wo bebem ana wo mu di masam ne di call kenken so police fo yinchen se nti manka ni ye so be kun obi no se mbe kun obi no na de omo twitwa na de police fo anche wo mo wo mu na sa di me call kenken so ama police fo aba a chef mi karata se me mbra ho men susu aja me koy na wo mu akwa ama me agina kanta atina kanta ba se nti dia me kan no manka ni ye ana me ma ayi dia wotuton dia wochichwa isa wotua sa so no wana ana wono ba be mi unsu pokura uyi bofo ma ne ba ho no mo ba boy na wo mo be mi nti sa adam ne da sa asam ne da honkonkon ho no mo nti me hiamwa ana me so me dia ba da mu da ba da mu wa ha nti anenti ana ma me wa ha
say ano assassin de omaton na cashew no matwitwa ni nyina agu omo twitwa cashew no mpokura omo di ebe mpokura omo awiare be mpokura de ayi adura keka producer mo fa cashew no to TV no so mo fa cashew no to TV no so enu ada ya twitwa bi na papa ikoka ho asem no afedi omo de omo na ntwa biem omo wurewure ho a no omo de adura hyem na eda Sompa TV no so no afedi ye ntwa na mmom ebegina ho so ebewu papa nya sa na omo ye no ekoba asa no o ka kire mpanifo bi se o mama obre ya yekwa mekan sa pa meditu sase wura na nim na sase wura na sama o ka na se nansa ya ka ayi boka no ba hwe o hwe no na wo se nti sase no mpokura o bege sase no mpokura nti wone wo mu aka na wo sako ayi burkire aba nti wo kwa obedi be mere kakra be busumi miansa wo saba akire ana obaka ho asam wanyamba enso minim de asiye omo gusu twitwa na kire se omo pese me bere no yekwa menso me se me tiase yanyeye pani baby a wo ka se owuo babam no eho no me se da hwehwema so owuo babam san wo batutu abawo mu wo de sika betwa wo mu anakwa be na abefa so wo babam efrisa asam na ye oyapa man fatu anko ho man fatu ai sika yanko man fa jan yanko madina manu ana kan me se nka wo mu suro mbam na nka wo mu njai Diama kanono nka shrubmrem na ko munyai na sese ya omo twitwa agu ya omo sa de aduru aka no ewe uwu no beda so abamu ana to sese de me Matias ye uwu no besa abamu pa ei ujina de ojina me gina pa na chese uwu no babamu no batutu agyan anade e beya ku amanfo ebedie mi o pani efo ni nyina ya futam sai efo ni nyina ya ekan wotwe o na chese ka fofo na chese mo yen krata ato so yen krata ato chese ka hwe hwese de si gina ho no afiti ase yeso ahia ase am fie dunni ba du ba ko ni ake o chese ultimate botom pukura de mentimi nchekene no kwasi de emba preko pe kwasi de ya de emba preko pe here sia jan atutura be January mo na ya na here sia ana say December mo ansa na ba twakura no bunu akire busumi num na nyina twakura nti ya na ajamusa ko ba asa no maame afie se wa odi asase no ma no de asem no aka akire wo akoba asa no ni twa no de wankase wo muntwa na kwa ba sa no mikotu wo mu anim na wo se nti minhwe membo ayi kashu no humban bambo no susu emban kura ho be se half miles away me asase no so de metu so no wo ho ana babia me sa kodo kashu no susu ane susu wo ho na wo mu timi kwa wura mu na wo mu twitwa na wo mu sai ne sa ansa na mba hu no na wo mu atwa se dia akampokura abe kwata eka Jesu wa mse omu twa de asase na be den omu twa ade amaboka no ama na fa na kire se wase wo mu kutufa nsa na obafiri burikira ba na wo mu atwa ne nyina na kakra ode ba ma wo mu na ode ma wo mu na kire se media mebre no ayekwa tese die na pese ye ma me hiamwa nka wahini na mfa sa amfa ntonga boka no anka we nyina anka embasa ohene na de asase ma boga no eba sa ohene no akore na so de asem no aka akire wo sese mre bi be mfe be mienu ni sase kro na mufa me doy aburo me yirna do sa aburo no wo mu di kiaru no double axle ba gina ho twa aburo ni nyina de koy me frasa ohene mpokura se wo mra wa ma wana betwa koye man be su ya fra na ya aburo nya on su tifin su ha also te offense wa watu finso wa sese wati ya frana kurobi di kaira ohon mu na wati ne fie ohon mu ono te offense me dia duru baby a me te offense din kura ya na me wura hopawo edian sese free offense banya ye din bi enye di papa ni ye twa nkoda ti hwan for vigilantism atutrasem papa su kodua na bura wo first fo akodwa nansa ya mpacha o manufu mafachame nansa ya mbrante ne dimi asa mu ne ko kankan sunu mpokura no sama ne sa akogina wo se
nti me hano magena asase ado na me se wo sase be na me do e wo papa sase na me do mando wo sase dumasifo sase na me do ya wa ba betwa sase wura no mpokura ba batake me sa je bagi numu asa kan ho me nso manti 5 bars asa kan ho sa afino a wotwa kiaro no ma no na police fo gina ho ahwe ne sa na won se wo mun ka sase sam nti wo pa kwa sama no court ana wo fa kire sa ko fa police fo free abofo koi wo mu koya ne susu ade anya ayi ni papa no Nyankopon mpesa asada nso na menni ho me ko seko wo mba ba badunu wo mbaduru ya menni ho ana wo mu kira number ade 2 adan so me ba ya wo mu kira me number na me di number ne di ma police penini wo genkenso na wo se sa asam ne de aye samfu nti wo mu ho no mu side no ayi finsufo ndi ho no mu sam gese kuma daifo na cancer ho no mu sam nti wo mu yi wo mu sam free sa asam no so abesin ne me hunu ne wakura ho biem omadi papa ye ni aya asemo okay ye ne afie se wa bedi nkomo ono na eya papa ya sa asiwura one no ekọ abunu hyehyeye eno achi ye befre wo hene no senti a ejapade wo so na papa yi kura no empo se adani fisa asimpo a o se papa yi mo bona mane ni kwan pa ye befa so ne ye betete ne atumesi dan atra so ye kone na odi for Summer Prayer Council Center twetwen komo emra se ye free ho a ye ne maame afie se wa ebetwetwen komo kama odi for memo akwa aba ye nua Oforisuo nyame nipa bibia boko de sedanka nyame bibia boko odi for ho ye fe o she political no sa no a na nwosra na adoso nyame wotumi odi for jakoko na so menhia heboboa no adanse ne doso nyame wotumi adanse ekoso wo Ajaba family house no de ebura adwene ne ntiase so Oforisuo chese wo mu amofri nkran di adanse maame bi firi abofo ya papa bo edin ha chese maame ne yare team no mu ne baaye obaye de kodu ni ma no a tua na chidi ka wasore chese maame ne se eye nwanwa ne one na busu ya mu de ne baaye se chese wo manantia Oforisuo odi a short time mo beduru ahembobo na Ajaba family house a maame ne timi asore no eye o mu nwanwa Oforisuo onim se onipa bi firi eboase baaye waso obi de ne ka waso ontua ba bi opebi a onfa nko chese wono so onim ba bi o de ekọ ene o tie yen kan waso obeba ene Oforisuo nipa onu a si nipa no ko ye chende onko ye 3 days ne nipa na afre no so onfa o ma magine sika okwa ye waka ni nyina ma no Oforisuo obi a visa papa enye yi okọ ne refuse no obehia agya kokọ na enu ano no ne saka visa na ewo me phone so sisi Oforisuo obi se wa sua adwuma awie na adwuma no osua adwuma no pon no obi a onu ankasa adwuma ne nko shop wo no shop wo Oforisuo se chese adwuma no osua adwuma no kra na eye na unim se ba bia no wo shop no maame be ka kire ne se aha wonyai ene wo se enipa asambre man na wo ne na kana wo de ho ama no wo se okay ni o de ebo na bomb oye be ma de bom yenhwe maame no ka kire ne sa ka kire so mom yenhwe no so bom ha yefe afa de ne ma de go ni nyina ehura Oforisuo obaba hia oba man hia ahembobo na Ajaba family house obeduru ho na ya so jakoko no sese no de bia ne nipa tu agu no so wo se afa no wo hu se bibi wo wiase odifo bibi de bi wo wiase kire se me de ya na ye menwanwa ya na mhwe odin se wo hwe se obi ankasa wo ono ane ba wa mane nofo amana nyini ni nyini brem afi na wo ye no se nye code ya dawroma enye code ya Oforisuo ma me wo kai enye code na kasa amene nka sister ne kade beto na to no ko be se ne man enso ono anso na wo mu wo ase ka me ma me no ye baifu a enka wo me na wo ho akokọ ba ya kunu da akokọ kire so maame ni hwane ne mana se kire wo munyina nsa na akwachi biye ko asade abam sa na tie enti no Oforisuo se onya beduru man hia ahembobo na Ajaba family house dia dawusu biala unsa amfa nko se upewu umpewu unsa amfa nko ene e kire wa ama no Oforisuo se abaifo no duru ho a neja kokora che wo mu se abaifo mu ka wo mu asem wa Ajaba family house ya no mo beso ahwe se ya no mu se e agoro no be duru ho pe
wonu anka se obi anka no hwe no wonu aka na numu asem nyame wo tumi wonu aka na numu asem na ofoso adanse akase etiase wo mu a wo mutɔ ne ayento wo mu a obi bu wo mu kwasia wo mu a obi gina japade afiri ne nsem de opa ahenie de opa akontu de bema bi sisi no de oba bi sisi no adanse ekoso no ofoso anya danse keto a eti manhia ahembobo na Jaba family house de se wo pese udi adanse de a ne waba ho opanyini problem ya ekoso so pese odi adanse a omre jakokko na nim okay so na won be hia jakokko ne waye lucky so hia wo won be hia me wa ha de a se we de na da bia me eja wato watwa fufu amana tonko wo se samna na mati se wo mu promotion na wo samna na wo de ye de omu ya wo eso to wo mo no preko manhia ahembobo na Jaba family house nti we kura papa me ba ye hu me ni kwa se nkosa e ka na hakora mu bia ate na ke ye de niam agu akwam na afa ni ahwe ohun ofoso hwe ewiase asisi enti na Yankopon ma ayetumi ye o asisi anipa be sisi ni panti enti na nyame di sa atumi we ma ye so obi sisi wo pa bu kwasea ni ye chinchim wonsa ade a ye wo dia ye chinchim wonsa hwe papa ibra wa bre na ye twa atoagu ye twa atoagu no masa aka akira se ba bia pe bia fa ko onim se nko ba bia be se obehia gya kokko no manhia ahembobo na Jaba family house wa ni ahwe se wa mu se nko ba bia ko de papa no so oni bi eti nko ba bia be wa behia gya kokko no be prove na wa wote wa wo yes abone so wo ye wo hena be mana dane fa obeda fa akokom ne nchemu se wode beto fa akokom obeda ho sa wontumi nyabe se wo so wa ye ohene ene wodi nsemfo meboa eti no ahenie na wodi na wodi sisi nipa no Yankopon de ahenie ma se fa bo nipa na fa ka nipa na wodi sisi nipa na be hie gya kokko na me se memo ada fa akokom nchemu nko obeda wo nchemu sa 3 years wontumi mpagya wo mu no wo say yes se nyame asi ohina Yankopon se ne bo na difo eno odi akwankyere mae meme de woyem good am you good woye bad am you bad eni ti na nyame di tumi ni mae etofo so de na ni abere e kire nyame ya adom a jakokko na so awo manhia ahembobo na Jaba family house eti de wo obi sisi no obi bu nu kwasea bi gina japade afiri no nsem sunsum no beda wotoni ayento wo pese otu kwai ya le da wo so wakoba bia bi enye yie ese jakokko na nim na obepie wo manhia ahembobo no Jaba family house eti ye de number na etudwa okay 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 ofo wo manhia ahembobo ano Jaba family house yes ho na jakokko na so tumi ni ya wa wani abere enye se bia wo tena wotuso odifo emma yade no mansa me kwa da kam se kan ekodifo ko bo ho bai asem no no nim se kodu no eni achirika no se ebia obia eso ofo so se da bia me kase wiase ho abrabo na busu a wo firi mu eni kura wo firi mu eni mantemu awo eni fi a wotimu na mani pa di yi wonu se ubetuma tena fie bi mu ofo so wo kura sika dama ni nyina behye anokwasem efie bi wo ho a ye ntenemu asika kura wo nyina ne ebehye de odi du afie ono no efie bi wo a fie wura ne manya adwuma wo eso da bia mo sika mo amokotena ho na mo wo sika ni nyina musika ni nyina bekwa kodu mo sunsum mu sika ni nyina behye na obetua wa chirika na ebie code no ma oboa enti wo bo wo se wo nko a obeta wo se tu wo hunu ne o ma ya nso mbeta no watu ofosio bibi wo wiase enti kire yam ya adoma se yetua nipa achirika enna ma nipa bere enna ma wo abusua wo firi mu no wo niema sei obi wo se ofosio obeka se my way
no wo sika pa o na sese pa na dan ne na kai se ne ja pa ese ni nyina afiri ni nsa na chirika na wantua ni ntia wasa age ni nyina akosunsun eti enton no bretio asona ene adua nam ne sa anton no se wantua wa chirika mo do beto fom ti e kire nyame ya adom afosu oja kokko na so o se nyankopon bie we nyina so akire me tu beduru ho ade na ade na besie wo u beduru manim a enti na ho me se wo fosu me se me nya asore bra niye maso nkyerɛw na die hawa ma ema wo nkonko anum ye fa ho akwankyerɛ ma ye fa ho akwankyerɛ ma tie 0246 66 71 17 yo ma nhyia hembobo ano Ejaba family house yes ne jakoko na so nyameti ase Jamana Lama memfa kakra nso so eneja asempa no yese aduru baji ba atrema anokwasa nsase ye kan ye mapi umuku aya na ye bekasa kire omu ye womu a afe no maba omu ntie womu matene kwa de anu musi anyi ahome nanso sebi da bi nipa afroba na se de ye kan no kwase ebu aya kwase ebu ni asisie nanam omu ye no ye anuafo na wo na yonku di apisie na se abomu de kusuache na yen fantin kakra na kapisi nda ase de aba no am ye dudu maye de na me de bon kitom na de ba no a se me ofosu mu man fa ma na be san dada ti we de ba na so me de aba no esa enti papai ne kwase abuo na mama ka wi kwase abuo ni asisie akoye se nsam me ne ma umienu ne nam wo hu enti se obi bu kwase ya papa ni ahwe me kwa o ti de me ka kire no se wa ma wa mepe wa kira asem yie na so so betena ho a ye de usika bedwane ma bi saa obeti wani ni wanyini hwe wanza o my Ghana yetimu no nyame hu ya adwene ntempa hu ene ode adifu bi bere yi wodu wo hwe oba ma ni wie school wie na so hu se obi pad nsato nsisi echi a ofosu unu weekend tema wo ne ya wona wa bere ho ade na abeni obi na de kuri untimi nko ufun so atoma no enimo te yiram 40 50 million de ni bia wo de yekọ fere obi won so de rapper ne bom odun sa boss gbe obi nso na de kuri sa akwase ebuo no ena odi for say ema obi mu kwase bra na won kire niema bi o sa na ye wo ya ye wo so ko bra de ho a na afiri wonsa ento ba no odi fo acho se we de wa bere ho ye wa odi akofa saa de ne kum ni passe ni bibia enti mesraw CACC wo obi wo ho na konya ni asisi naje obi wo ho na saase ni asisi naje se de papa ke na fu ye asisi wo be bere agu wi ase oba ye se be bere saa keke ena na obi case bi wa kodin sika ko obi ke ma ye wa boka 370 million owi ye agesi wo saa ne nyame ye nya saa ne nyame bo se be yewu enti wu bra ne ba pu akira kwan e be gi code ni bi na emie kwa ama no obi wo hokọ no obokro no a obebiem na nsan kromfo be pam ne kwa pe ni chere enye ena se priority we wuku na okunu kwa enye ono on se ni krofo wi ade papa koto ade no ye pam no kromfo dwan kekeke to priority ba nto ye kwa ya pe ne wum ana yo be wan enti saa niema ni nyina ya ade a wusisu ye hu da achi enti ade niema bi an fata ebegugu anim asensem saa de nam se ntena ho anim ye a wate nkrofo de no fa bi na teacher ni na osan kwala na otwa de odi kanto na de oto ni su wasi kojo se wasi mabu na osu wasi se o buruba enti de oyonko ya ye no wo ofie ho no ebi betimi account mpa no aba odifu sama wasi odifu maba wo menye sika kakra to me pesam de ye wi na wa kire wo ne kwan no na okọ warehwe ofosu awade nipa adwunsesei o ka se nipa nya awade wo mu beja awade enka bi me na me ka kire na wapo hu dofo ne na esere ebi gina paasi ebi gina danchem eko wiase afi na ni kosu aba ko no de be fi ade abunsam chensa mo sere enti no se obenya nu nyampa de oboa enti me sere oba wale a obo odifo ho a osodifo abema amenya nni abeba amenya nni wasi jejejeje na we de enko ene wo kra enko anase we de kowa no se wo hwe nso na apɛ no wabompa epa aguso wahu obi gi ukunu bra na wonyi wa de ma na sepa sa wo kwaji obi kun de oba wo mfiu upese utu kwan anase okwo se okoye adwum ko galafui obi etu galasa afi okwa wafon obi nso tu de asidan
enti na mpesa me ka che say adwuma bia wo de na wo kra akọ enti wo bodi for ho de na wo kra akọ bia wo be kire wo okay na aye kama enti me sew tie number no ne fa ne bra bi na wo won so fata se wodi ye nya sa ne nyame bo se be ye be de beto awfo so wo be 40 years ye dade ye nsa kire fufuo so se ne sija no no be ko ne nte fra wefa na won so enam se wunya adwuma nti ye ma apetese kwa na de jo to aso nti ubie kra wonwe wote gra akwa bi o wi ya fe okohwe se nna na je na aduane na nansi yi na atonko anim ne de ofifi mu a okoso mo mu na no was pa ma performance de ma momentum ano ni nyina anye bra ne be pe wo hye bere papa na me ka kere odi fe fama ntuja 0246 66 71 17 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo kumasi menhia ahemboboa no Ejaba family house. Hone jakokona so di fo. Ni ye adwuma. Hone ye tua ni pa chirika. Emma sunsumu di ahihya wo abusuam ene ukuna abusuam oyira abusuam efia wo firi mu mantam a wo tua wa chirika sana abreki sunsum. Okay. Omra samo 2 minutes bi fa so. Na ofosho adanse ne koso na minwa dwamra kasa na wiase dia ato da na unya mo experience. Menini shine mobile phone de watobi pa kafra. Nse o ma men kasa kwa ja ka me 2 minutes pe na no me kodi for no say na 3 days me ofo je okọ no ma me ma no ko etu na mo chen ma no oh yeah anya asem keto na sa handkerchief white na ye ka code no asem no me mom de nipa bi anka obenya so yo hene kwa na nka ukọ ukọsum kwa na kafa bi she obotom de me hu no se wutu kwan a o bag na ekuta no fatobi na fa bro di for beja kwanche na fa shim na fa ko de me pese me hono no na ya na obi ka se bibi ni wiase hwe ye edru me bi na ya chinji for so de wa wonim pati no ma binti ebra ni wo fie ni ho ana mu se no eno ma wo wiase men cha wonye achinyi wan ka se wo de wo no ma na wo ton no de bia no ye ton ade pa so boka sa so wo de no ma na wo ton no de bia no me se wo bo ye topa so boka busa ho se na ede ntra bibi wo wiase me de metima kan se obi bia de se de na dwamra wo kan awade na wo pese wo ko wade obi bia eye simple sakwantu na wo tu a me se unko ave sakwa na wo kwakwaja me se blabaji code no bi fa she obotom na ko na fa gidie ko odi for de ma hu ne se wo ba baji ade na de ko na se wo fi se gidie na wo de ba na wo ko na bia bibi nti se amexia ana se wo refia na wo de wo pekwa ofu so na ne pra manfo no wo se ma memfa me penye sa da bi yes frère sa frère odi mi bedu fie because enne na ho kire ne sa no ma na aba no nipa refia ba nipa so enu ti dem pesa me kanya se obi bia wo di dwuma bia me se ade di ato ye de kwadane akoma obi wa ni mi se ade wo de ye jam obi pomoden na ko Ajaba family house odi for some kono na no me ko nipa gu onya asem keto na me se mema no se se de omunyina no anya asem because be ma na refie eno ma nkoyie wo be ma ho a efie chia ti se mema no ene ekogi code no pomoden ko manhia Ajaba family house wo the number no fa what if for number no 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 ofo ye wo manhia ahemboboa Ajaba family house okay ye tenase na otwemu ni nyina chese Sunday na enka ho anopa 6:30 to awia 3 echira nyame ya aduma akokɔ de ko jakokɔ na so odifo na nkasa betra echira nyambo me akasa mo anopa pa akokɔ de ko me akasa me tenase
na kyena so mo no be sa akaja gu mu a kyena yam ya adom a ampaye bedwa ofosu obia wo hawo no amane no kyena yam bo atwe woni na bra manhia ahembo a ejaba family house kyena akokɔ diko won se mefira kra ba se dia na ja kokɔ na so ti no kyena yam ya adom ampaye bedwa etidie wonam mu biala kyena yam bo afa be hia me wo kuma ya ahembo bo eto odofo kyena wo di for some na kasa agina dwa kyena dada etidie na wo twen wo kyena no Ochina dia na wo twen. Orofo se wonni wo haw bia kra no a ko ne kotua wo tirika no ebeboa wo. Asem no ko ne kotua. Ofo se asem no waka no. Eso bia tua na chirika na ekwan ne bie. O se chirika no won tua tembi esi wo kwan. Wo ko won mu a etimi sa atwe ba. Awale beberebe egu nyina fa afre chirika wo ntua. Okay. Ohu adwuma sey beberebe nyina afre chirika wo ntua. Wo pa adwuma wo nya bie nyina fa afre chirika wo ntua. Utu kwaya ukwa ni elufisu no fa kire afiri achirika yentua ye anu ti achina obi ankotua ne de obi ankotua ne obi wo ha wato nsanu mu anum enti utu ya na chirika pe na afiri no so okay obi yare twere wa ya sunsum ne o se twere no sunsum de na do so enti wo ba ne yetua na chirika pe na sa ne ma nyina afiri no so obi wo ha se asma hana oba ne yetua na chirika pe na sa ne ma nyina afiri no so enti ofosu obi wo ha eni frase ekura se efa ye sunsum ne de akate wani oba ne yetua na chirika na ne na bi eti de o kyena yam ya adoma ja kokko na so eti mi ankasa no kyena yam bo a papa akokwa diko bra ne enye sunsum hwehwemu ne yetua wa chirika na asundwe mra you know for Samuel okay Cham yongo Peter offenso repair doma machine okay Peter be ma me cha woni ahenkan na kwaku digo ye me nsan ne namfo pa me cha mo offenso asman okay Attorney General message wa lawyer Delicasante lawyer no kra na lawyer wa ba ma me ntonka lawyer chia be bia obi Attorney General you know the first Sompa Prayer Council Center and the Church Common order for watchina ye comments ya en bobuano or how any amanie bia dausu biano ye fa enko di for Samuel na nyoma enkon kai emfa emawa brabo ewiase abrabo na ye bono dodo no na amanfo ha wo mu sunsumu nanso anu aduro aba anu ye eni odi for Sompa Prayer Council Center kekede ye ko na ye de akoye nim na ye nim aye kono ya asemo papa nimfie konkai de obedi di ho yakotwa agu yakọ ne ya afia santoa nkotwetwe nkomo ono na ye asase wura no afia santoa yenko na ye ne kotwetwe nkomo wasa dumfon no biem ya asemo afia ni wa frɛ wo hene no na ye ne no nkotwetwe nkomo mizo drink odofo yenko ne ekopa bi emfamfa yeminim 5G miza no enso eka ho Courteous Marketing Agency wo mo na di mizu ene 5G miza aba aponto ne abadintuo ne nyina da ebeboa fa ko ni pa bodompem no odofo maka kire se mizu ene 5G miza no eboa pa na 5G miza no ye maame no mo na mawia so dwaso no mazinfo agi atum galansi fo so kra se eye pa yenko ne ekopa bi ne ma efam busu ya ho de no mizo drink no enkoda no mo a mo kala no eye fefefe manager Daniel ewo 21st Kenneth Gahwa overseas yenko to mizu 5G miza Bikan supermarket abawa ewo anomanyi post office Mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University na Sachi Enterprise ewo Asafo Binchi woni VIP car park no ene di ehwe ni mo yemfre na Sachi wa homa trufo we so 0246270221 0246270221 kwa chikompele limited wa poema ntemu mizu 5G miza yibenya biato KF Kinju Enterprise ewo so ameya woni ndom hotel no ene di ehwanimu opamango abrosa na se eho ena obenya mizu 5G miza no bi ato or for 21st Kenneth awiye birimu no siatica no ene etu ase na oso omanfo ya ne wa edema wo mu or for ya de bibre bia da de bekwa akoda 21st Kenneth no obetu ase ne odi amawo na saa siatica no oye expert enuti ena man ho eye no eso sisi fa osire na kokoma kuzu na se entrim yade pa sa asiatica no ye papa na do betumi atu ase pa de amawo na ebi entinkam 21st Kenneth abaso body a waje wasiatica yade we ho no enya asem keto akora abibem ha
abasobody a wache no eche wotwe ho nwi orofo 21st babies no yen koni ko pa bi wa bra wo pe ba no laboratory scanning fidia wodo pi ene ode wo befa mu 15 branches and 21st clinic wo e Ghana mem hanisa yunti no Ghana fo adwumatu mu enti wa shita clinic no e Ghana fa na pi no na odi etu yade no asem Kumase Obuase Accra Sunyane Kranza Tachiman obo 21st clinic e ho na yamfra 21st clinic e wo ahoma bu so 0540311311 0540311311 what healing point no asa babiem kwasi ada no siampa mu e kono so pa mu e no di healing point no aba na healing point ayekan no adokota for 21st clinic wonim de wo yade samu no omo na di healing point ne ba ene oyi yade ba akosi wa no do so ene ese yade no ebi aka ho anase wo bia ana sometimes ya obecheche no ebi ayewa no ma na abo 21st clinic no akotu yade no ase healing point no sine ho so adwada 4 p.m. na me catch was a Tarawa media platform bia no healing point enam so wan hwe bia wa ha ho pa ye konia kotu koko na se fise koko ha de pa koko no nipadua no eno ti nipa bibide bia da wudidi ekọ yam pa de koko no ebeta akew utwumu tan koko ewo so eno ti yakone kope koko duru a na 3 eba center du pa odi abadwa so 3 eco capsules eno de abadwa so kolina ke ba dani heba misi eba apidank yebenya bi ato 0546107107 0546107107 yenko enhoma so madam afia sewa ejina homa so ma me mo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so hello ma me afia sewa hello mame ma motemeka oba pa otemeka mame ne mpomte sei unim abrantia ana opani a yefre no inusa ajamusa pacho uni no wadi asem bia bedan yen se be mfie eduba kuni one ne yen hyehyeye se mudua kashu na mumienu mu ache se de daachi abrabo no ahokyere entumi ma ya konkote a sabre no ose wo hini bi atwa kashu no atoagu de akakora no a wadi kumwura wawa ya no wadi adu no ehiem ma me sa asema ye kan wate ho asem oh, what is happening? Hello, mommy. Hello? Mommy, I'm afraid what to make her. Now, Menese says, yeah, can. Papa, when in the years you say, if you are cashew, no, Asem na America. What to make her? Saturday no cashew no obi de doma kosim eduru ba bi kwa no obi wa edi kumura ehyehyem ena mi gusa say sa asem ya papa yi ekan ayi wonim someone na ma motenka na asema meka ye anu yi ne sei mame what is happening? Hello? Hello. Wabapa
opani a woni ne ya hyehyɛ a woni ne dua cashew no yesi nipa bonfo bi menka ne saa cashew no mu twagu omo de aduro ekum no wate ho asem wate ho asem cashew no a omo twitwagu no nte ho nkomo kra omeka ho hwe kwanse obi a ito muka papa no meka ho hwe nkyerɛ o papa mama ne so won kan hwe nkyerɛ no cashew no yatwagu no mame wose wo kan no tetefon so na kyerɛ wo ana won kan bibia sa nkyerɛ wo on kan se you know the other cashew bi mi ro kan se ayi dog bi ayi as a time had see as a so obi to cashew no bi to amana to kum and no as I want to master me and think want to move there for some friend Oba pasesi a yese momu twa cashew no no mo ato asase no ama boga eno so wate ho asem na sasia no asase no ankasa wone papa yi e won hyehye emuri dua cashew no ho abakosem ne se hwan dia asase no ai wo se hwan dia hwan dia asase na so hine de ntino ta dia de se ya tu onu jamu salo onu edin ka asam no de gamu wono ezo so fon so komode sale e dinemu ibi na ni tajuale be ba okay entima me wadaroma dabai na obetumi anya ho a obeba na ye nyina ya tena so Asem Mpe Nipa dwumadi so bia ajuada anasa branda so mo normally okay ye ntwene tan kwaku okay what ye o waje obeba kra no a ye ne producer no be ye nhyehyeye se juada na very convenient and as benada na pese obade a ne ye hu da poten ne ye de ato atiefo anu ye betwe opa si ye posten de dana TV so ana odu papa no na papa ka ana si ye hunu hwe ana ye si wo so afa ya okay ma me say wa ampa afu yi ye bedi comment ye betwa wo why no okay mo fansia kwaku ma me no say nyame ya adoma dwada na brada wone papa nyina be hye afidi so wa kan sa ye dana sese so obeba na ye fantufu kakra wo no ma bi on se ofosuo ma me ne de ne dane baabi na papa de dane baabi papa no kra no minim de nte oda so te ofin so ye bo abra osum eno ma bi areho because was had no ma bi abetutu ma papa yi ye se edomani sando so takrache minim se adwuma wo yi ofosuo me ma eno na me ka sa se mo se edu me bia so hwe sa no ma we nyina maame no de wo ba be kan nyina wo Asem Mpe Nipa se bode e bia de wo ba be kan de wom ne se e bia ampa onim hu de ekosi ye se maame ne kasa nso a obi anso ni ene ne nya no so obeba ne wo machirim because asase no wa no na wo de a do wo he na wa asase na de wo bi na wie bi ofo de mpesa me kan nya ne se no na me kasa ase moyi eduru me bia ye nnuanom nso asa bibibi wo mo nsam se wo ye boga wo se wo te ha wo asase wo kwa akoto ne eduru me bia wo koye no asase na ho sa akwa ofo so open yie mu pa de a cashew enfifi nipa ne dua papa yi ka asem wo se boga ne se wo ko wo dan ne ho aba eye de na wo mo se boga ne menstruations bia wan na ekwa akotwa me na me asase me to me ko cashew wo so asem anadwuma na asem o cashew wo so ana me se me kwa ba ndimo ntwen ya na se be omo a se be prejudice omo won no makwa akotwa papa yi ko ya o ka jem se munyan mo se ja dia mte san tan kura ne se wo mu di abro to the sense se wo ma twetwa na mu di adwa hyehyem ene sa na te de o mi ntwa mu di a ene wo beba no ne de adwa hye na enu asuwa na wu no wa Asem papa ofosu mo hwe Sompa TV ofosu wa Asem papa mo hwe se nipa si di abro se maame ne ka so beba ne ye gya ne tra se ye beka bi ne ye di mfesu de maame tia ene o mra me ka Asem papa nche because papa ne bia ma ne bia nya kwasa da ye ni bebe papa ho edu mebi ho no ma se ye nwan ye papa yi ye bia minim
se obi a ofiri srem na ba o eduma bi abeka asanteni ko ba bi ne ekomia na yebeka sa na sem ni ba na ozo yemia na yebeka papa onu nko ade di kan wo so akodo aburo wo bi sisei onu so wafa wonu san kodo we so afa papa ni wiase nyina se se anwode ode ye we no papa otimi nya san anwode fa ko bibie mu da na bra bosi ede ne wonye na no asem wane ye kan ye nwa bi che na adwen ye ne ya adwen se duabo ne ade do fo so edu mebi wa ketebo mobum kwa twade ato na hi ye ne entra sabe ye cheche obi so obi nkobodua bedu mebi ofo so papa wonye dai hwe so ye san be che no because of say wo mo dika ko police station ko ka se papa say se mo hwe amu bewu eto mo ko mo de bia ko ka wo say papa ku atwe sutu police station so do obi dika ko na obi se mekun lumba so obekum ya ye se ye be che no ni emu se ampa se papa yi sabe kashu ye no na 50 ye ye okoye de san ye ade esa papa ne kra no kwa owo nkwa esa papa nka ne kra woden sa hwe de bo esan ko wuko ne ofo so papa ko esa adwuma wei me say wodi adua ba shefa na de aba shefam even banchi wodi shefam ofo so ebe fefe be ba bobo ebetunum enye so easy wo tise obi an kwafo mu da ne ka ne say ya be sere ye nwanum asika kutamum wo ye boga wo ye hwan ye wo ba betu obi asase ampa wo ba na bibi gusu atobo ase ana wo mo nso ye bo mo pa me ofo so memeti wo bo me pa bi a me nkọ sika ne so sade akra na me nkọ mekokro akise me ye nhwemu ensi pia me nkọ so mo anya hwe yi so je mo anya hwe yi asam ni nyina no ana ye soma am se boga pese o kire se o ka se okọ kudi 3 months into oba eti nkrofo na omukọ we sa adwuma we no wo mu aneto na omukọ ye sa adna anadwuma na sam ofosu okọ kama sapata so nipa de fu no menye sure say amamba mnantie na sabi wo mu kọ ye se di nyamna se mo twitwa yi a ye se papa yi kọ ye o ka chem se mo anya ya che se mo anya papa se bebia cash ni bebia ne fie wo no maami nso se onko bo ho ban na maami na ka se ko bo ho ban na onko bo ho ban de na papa on fa onko bo ho ban ma bo manya sase paper daso ade ana court ade court kura chi se ade paper wo so no we san paper ho abichi contract now be kase onko bo ho banya papa isa ko start cash nu kwampo na bibia nsi kwa dia na start de gebeka papa jai papa beja sa si so do cash we bi ebi hwe ne thickness we ni nua mo twetwa we ho abro ni baye abibifo ya kan de bia ye kasa asemo yi broni ntwa fra wanto nwusa o broni ntwa dua nto nwusa o ofosu eti no mana akoso o sa kro no so no ya besre we de se de minim se nyamekese wo mafin sofo na na ba ho mebo so hene wo ho na na tie na me obi ntage na na ma ye se aba papa yi onfa nko dan na de nenso edume bia na bibi sisi a no ye krakrakrakra akwa no kokku ntokwa no onim so betima bo akwa ye bon bro ba ko pentasenta so fa bucket no de si wo ofo no de so hu ne wonye papa de course no ebi obi be ka se ame de me pani dua matensomenti ampa nenso du mebi wo hono mu a ofo so bibi timi ye wa na obi timi yo bibi na ntasenta hu ba bia mfanfa bo obi ni mo obi kire okay na na ma tranko nwa me sa papa yi wo yo obi de hye se de papa firi ni krom oba sa ne so na enkrofo bi wo e wo ni krom eno mo ne kofa nsem bebre ba no ya besre ma me so obeba ye twen no emo boga ne nso se obi tia hon kan kire ne se ade a wan man krofo ye no boys na omo ye sa ade we no eye nyambrasam necessary prejudice ya de kania maun ana ye chew kwan awia na sa wo so mfa so na adura na adwanim bibi na wo se me mfa me torch man na fa rekwan me mfa maun akwan bi so kro bi wa na kro bi to aso papa yi kasa wo kasa ma busa ne be mpre no wo se meku wo mo papa no ya odi e wo papa ni mo so ana me isu to ya na wo hwese da wo si edin ne isu to be to papa ti akonwa so sa wo ti wo di sa wo so Muna mutwa papa no. What you di sa papa think sa na papa yi. Ede na bibifo nipa black man na say Ghana ya yes ade we. Ede asem na aba ofosuo. Say to obi timi di bone ente say papa yi tima dofo we say paper daso. Na ma me be ka say wo say obi amebo na mane na ye de na so papa nko bo ho bai. Papa be na ko bo ho bai. We asem we madua ma de e wo masase so fine me mayama djuma me san ko bo e ba na me nko bo
papa was covered the cover by. Oh, my watch it in some run the cover for Nabati. Okay. Namina Maka, she can't yanko on the a chess go. Nipa nature Yaminache. Te do me buku teskana kojo obi ade by force amasa. Ofosu. What the man for some mamens of the nation's anchor. Also, ne kamara hold down. But Papa na ye din. But show you singer, ne da man, Yamania, Minister of Papa na ye din. Yeah, I'm creating say, we be true in penny fees na. One trans say, we been to many. No besa brand mujani. Na kwa brand bi or young boy be see me could escanty. Wan you know say ni pebit my papa. Na dia kura no obedi na wodi ne tumi di ade kura ni pa na free nsem. Ye na say bi ye hunu wi ase kakra ye nim no mi di atinti ya na yesuma saafo no. Ko papa etu wa mi na no anka hwe kura no a ahome koko a woguo na breho a wodi e dane no fie na de sasa be di no nchiri machi. But bibini a wasi so foforo no kura ska be that is asem wi ase. Edi kan che offense hine mona ye nya no sisi e nso offense ye asantin kuro akese baako a wuyi ni firi asantin ho a enye enti yamanitiri nkwa ene asase kese e de ahye ne nsa na migidi ye se obema offense anima banyam na watoto ne ma masumdie aba wenum kan hemfo asede ho se wo dehye bi eniye ne ya na uwutumi ubegina no akonde ama no obo ade ehira na ma okuru nanim banyam na pagya ne nipa so di adanse pa de fa ho to bebi a ye ntwanse ye moya mane ansa ye tena areho ese ye bibi fa ho ne bi ya ye asantime wura so ade openo no odo awo especially miniano mikromfo ntafu ede onzi o mfom kra enti se wona ba ye wura asase so no de opponent ni tumi ni kakrama wa nanka woso asua no sede okoma afoforo no nanka ye de enti na afenso hene we de wa wo fa mesire wani die kwan se watibia na do na so asi fom kakra tia wa hene mamuna nka wa hwe no ato nsa from na asumdi aba ankoba ne sanso a etumo monefo yetu akurafo ofoso be kumboga ne ko nti okaso okona chi aba yese ma yiske beto asase panyini bi ayiniti so na eduade e woso ase ade ne nto asomu me mpase mbia brebra mama ne amati me komesa aba ne ka kira asase wura se ya no ade ne mfiso man no onto osuro nti ne bi omo ade da ahye ebu office ni a friends e onipa no bi na kan ate ade abudu ya ni nyina ampa yetwa kire wa beba beto kwa asase no kan wa se nya asase ke 20 boga wo beto kura sika titiri dia so nim difire busua mu a ade we wo so na panyini ne do e wonto ndo mo hu sika bi ya ahwere wo mu ende bi ya mo koton na start ibu ogu no matima afre na mana baba beto na obabunu na wodi se adwuman na misuni brebre menka so wu omfa menko sebe tafracho asase ne ya wodi akrobi na ahwe so adodo so nkakra na ne wakoto tiga ko ni mfifire no frɛ no se me beton madi na minim kura so odua bibi atisi wo so ba wabre nti mete prot mi nu kura manfa kyekye ho wre na numpo no so won ti ase ya hunu se waye bibi ko amfa bibi anya no na okofa kwan bi sei so ade asabi ediska ba fie mani pansa kona no na ne tonti wutwa ne nyina agu a media nya obi na be kire obi ne awanye nanso papa na me ameka se me ba mi wiase nyina me bo fa se ntafo mo ni emletre papa e ka ho ko ade we sirimuni nko ho ntokwa ko be ko ni kuruma ba eye besen ba akopewu apetashi wansidi omra no moja ho ama no na sebe tafrache kwan bi so no oni akamfo abetena wasabe sua mo nsumusu ni bi se niam bi wo se ye ne fom so obi ye ne sa ama wa anka wafa na asumdi aba but minua no ho odin ne no nte ase obi twa akosi da papa yi di abufuo be ko ba bi na yade abo no gugugu no afi na no na mukodwa atoa ekoba ne sa na anko yefe nti e besere o mo se omo nte sa agimi ye o ma hwa asie yase na asumdi mra aya ne hia wo hwa de bi ase no office ade ni awie ye pa jaito na no na mi busa me maame no kora o kan asem ne se ma nte o ka kire me fon so obi aba ena me yes o mo ho ba na mbacho so wo ajapade na wo akora wo hweso aka to so obi aba e beton ade no a wo bese de no wonka bi mansa na obetu ana mo e se fata se wutu nti mis asasnem ze ya busia bi dia ena wo kan busia no bi na nko de do ade na fa na mo nyina ba se ye ton oni se ko ba wo so wo ba nyina wo njire mu no obejire mu na nka we de ne se me o mo obi ya me nje waye
ene obi aba no wo twa nua gu onte yakura aka na fidie we so a ka wonkomu nie 8 acres asase awaye japade wo so ye twa gu na wate na fidie so na ogina so petemente o mama ne yakura anka me ba ha wo be ye de ha wo ba ne mpam ho ba me nkomu na me buza so wo be ye de ha obeme na mente na me bra ma be wan no ayi efo na alaji na wo se wan na aba ho etena hia mo na yanko ne yahunu se ade ne wo dia na wo be dia ase ya ba fia be hu amu ajo kakra wie kura wo na alaji ne ye ho na frim di wo be kire mama nkoma ye de na se alaji na nsoli yo se yo ete kese nso de wo ma me so de wo na me kan enti me se ni diem na maka cha alaji se papa be ma me be bo so wo ma wo ba bia wo gina ho na wo so okra me megina ho ba bia wo gina na so be kum nipa no gina ho a wo so ho me ba be gina ho na hwe ne ko kuro ni lol fa me mo bi ho de ne bo nya den kura du de tia no ho ye mahiba no kura de da wa no wa bireze me hwe won sama nyina hwe ne aye papa yin sa nyina bobo apo wotima do am nsama nya me de ma yese ne de nyina ye yese no wo nya so mfa so obi anamoto wo ka ne traza ana esem ba bi potia wo fire no bibia ni ho iko media minim masam ko sesa mo fa se fo wo nsirem aminim obi tiba bi beko no wo hwe ne bese keke chan wansi di pe umra na adwuma su na sofi bo bi bo den na sum di aba eno ko basa nya boni o da bia me ka je ni pase wo sisi priest obi sisi wasisi di bisasa bonsam ni bewu di abrabo a wo bo na dansa bo da krupe wo bewu di mani pensisi umfa ho adwendwene nkowuo ade be ye me kra ya wo wi ase se onipa bi onso nam wo se me a be kam ya to fom etutu ama munya dure ma okra munya dure ma osunsun munya duru kwase bia me hunahuna ne masamba nim fifire efo ne ye ka wasam one ka uni me 4 plot and wado for 8 acres edi 4 8 musai 16 plot na papa yo do adon sa awo na wakọ afuo mpen wate hasuo pen enwemu awe open a ankasama ye ka obe fili da pen no na de da koro pa fe ye ozu odidi o 16 plot obi ado na wo 1 plot esin kwanche kura wo do so de say ofosu obere nje mbese e kwachima amene so eba ye twen no me pass em pass otie ye wa o me pass em pa kura ngo be ba no be gase bia ke ya che ne de no anse abusuan no be so 20 million iska de ama no nje be ma ne sei na twati akura bo medi nkomo bia wan hwa ada no ye panyi no nte asem de. Okay, I know you said 32 on. Okay. Na enya asem ketwa. Abegwafo akasa, ma me no so beba me hyeda entuma koti. Isan se de okom gia ne wo men. De okom agia ne wo men. Ade ndi o matwa agu. Nse sika kase bi firimu ba na papa yi de koye bibi foforo a obetumi adidi hu a ebeboa. Tietietia ma me no so beba. Entimi mpese metoto akoti ne bia na so san kwankwa bi nkoda bi timi tu kwan kunya sika wo mo ba ajapade bia na plot bi wo mo koto no ya wo mumu saase na nkoda ne no mi amfa ma wo o ka se papa wo de ne sisi ne na fono ho wo di sunsum na fono ho na wo dada ne ti no wo dada ne ti ama adwenboni abare tirim ye ntu ne fo ne wo kyena so kan wo nye de obeye no adoma mo ni ye sisi ni pasa wo de hwene ni mo TV ne so na ni abre we na broadcast ye pa se na ni pa ye twa gu kwa ja ba a broadcast ye pa se ye fa do mani nsi ne mo mesi hwa na ha ba na no awu we kura ne kum sunsum no pani kwa koma to ye mo ate ayafia se wa so beba adwada na brada ye ne bedin komo na ne nyina hia fidie so wate kan koma to yem onim hu bia yebi hu onim hu bi so a yebi hu bia no wo ka se o se de fem se onya kasika dabi obeba ande se ye kasa obeba okay ya kwa kuyanim asemtwetweche ba ko da kire edion na sofo nyina ye connection sofo wodi edi anim se ye nkoto prod gidi sofo eya asemo ba na no odren pa acho oluma edie ye de se de edie bank die hu kwa na edibo gidi sofo isi wadane connection ye na gidi ya mo hye nkokko na de omo ye soro abofo ye ko computer so adwedi emra sesia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia be si ase ho no
se ho techema eno ene ye fe ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem woje ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so ko abrochi. Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi Asafule Roundabout Hwa Accra and so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yazidazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimiziana na no what she during son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Owo no no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into waso na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, Berman's you. Nomno nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba wa fafro saa adwadie nkratoi FD ahwem agye atum se eye ene saud when you share comfort no teaching hospital di honhunu ni ya kurakura ni bia enso de aduru de agensem enho akohia se besiesie ayaresabe mana fa ne ntoma pa efre bio mana se baby a esese nipa kokoje ayarehwe yura asantehene otumfo Osei tutu ababio ede ye na koma so ade se besiesie gi ama na chen kane ni mpo enda ni kira ya wo se fiti ase ni ye so enna uma misidi ba ko maje uma me 100 cities maje akira beza maje so ye de gum ba ye nsa be pega so saza asma de ya chu se ni ma me ni amre ya ya ga ba ne we se si dawo so mpenin for de wani boa se ni ehunu ayaresabia ese efata ni dimu ankasa nanso yankoti adrumra eno ani ahanai ebehia wo mo a ansane ni swade hu we yabem yikakra fama yikakra faboa ne yiya eyema yenyina boa na otumfo Hill Cat project no enwie bayo obetumi afasa akwan mu biaso edi aboa
Yamashafo any atiefo akwaba eba dia santima jatum Sompa Asem Mpe Nipa ye yo tete tuba for ye baba boye ntaba mu ye nam soro ye sai enam form ene hefa ne abomodru ejidi fo asonde jidi sofo a ye connection man ay asem o ay asem asantima mu o ay asem kase pa o panipa memo akwaba Bibia boko die. Ambacho nyame adomoko. Ya fra wo sei. Ambacho fami akosi Japan. Akosi Japan firi hin na baye. Mi fi agrek na baye. Agrek nzema. Agrek nzema. Noki. Wakosam ne sen ya wo sei ye ni otententu bafo ye ni ebetumi akoaje wo. Ampen fo mba chom da se na akosi mi na se eye mi nwa ba ko bia na owo o amano ne. Na lansi mo ni mi di nkomo se anka opeso itimi bibi kakra na se bi o ado beba Ghana wotimi nya bebi ni tiato nti na kure e ma kan Asem kire me so ma na so na me so mo kire me so yonko ba akobi se si na me nwa akra na me so ayde aka nti no se nkisi bia ngo watisi bia sa se bi da ba bia na se obi de bia wo ton anka no so ma me nya we no se ne kure mu na on so adanfo so fu bi de bia ayde abigye no no ni agent nti no obefre na mam na se bi won mo akwa akokire me ono na dan for sofo ambacha edi asase ni bia Abidjan agent Abidjan agent na chese omo tonsase ambacha omo tonsase say agent na me friend no na ka chese o ayi wadama meje ono ma o nipa asomesi o na eye nipa asomesi ni wan nipa asomesi ni sofo na me di kan akohia no your friend say your friend odi fojo okay nti ona me di kan akohia na me de tu na nim se o me nwa person nka obo na sisen kakla and on yes when na dan for so fu no so agent no yanko for den sa asem toto dan ya de nti ne kura ni me frɛ agent no ogitum se ne kura na on kura no obi ne so fu ba ko di bia be hye ne sa Sophia American Asem me frɛ no obo for mic na asasene de Sophia asamai nti se me pede a ono akasa de wontimi ngɔkye mo na emum no so fu no de land me kye no wona so fu na ti nti anko de sofo no mo na nka me nko na nka me nko na je se sofo be na te ba bia land ne wo no ambacha sofo mic no sofo mic ambacha o sofo mic de ai ai e fe no bofo mic de bofo mic sa no mi mo gidi asore ho ambacha okay o mo che so ye nwum to fo panyin o gidi ni mu okay anti ne senti no e ma me frɛ sofo no na o gitum se ne kure na ono kure ndi sa asem no eje agent no na so kenzi si papa ai se bi ye hu oba en secretary no ke be den kemu no no me hyehyɛ me se e boy wia don ko tem wa membla na onko chema asase no so nti nyame nkum de Osei oyo na me ko nti me ko na nkuhia na Sophia no 2 car ene me ko land no so no ko chema asase no kase nyem na se mi nwa na me to ama no so ni Ghana nti no na be so no so hu de ekubia nti e wona bi jama na me de video e so ko chema asase no de wi etie ne kase ni bibia bi jama na me de video bibia de kire no na bisa so fun na ise na won ensem de so won de won tin nka bibia na bibia wo agent ne nsem na bibia ni ono be ka chi agent no de agent mu so de mo mane na me buy nti me buy me frɛ agent say me pachu say de o ka sem me nko na me kusi so fun so no wo kire me so fun akwa kire me na emu me won ska sem te say and also ska sem ne 1.4 okay ho sika sem at say Tremesesia na yemfre Ghana for mpesom tukwa no yenkyerem kwan papa mfa so mbetukwan se de be ya connection ma bia nyom muzika ndi kwan papa mekire wo akontusem enanwumre eye express group tititia for akontusem ekodan express group wono ne betumi aboa wo wono na onye usika new wono onye connections ha wo enu ti express group se eye wala tuasa na wo na benya sika anase ukosua de pa de a ene express group wo so ogia to ne ho obetumi aboa na express group ba ye no manfo waboa wo no nyasem ketwa orofo express group say ehfa na person ko US Canada na Australia na anase UK na person ko wodo be content Kumasi abu express group wa sa na Accra tema Islegon takwa di sunwane tamale bibiani express group o sinye minie 0249 0000448 0249 0000448 enko niafia kontusem enko da express group prophetess Abige Asantua mame wo frew ye awiye brem nyame kasa ne maho na ne baben wo kasa ne ho eye prophetess Abige Asantua wo say
Sokoba ampa yo new site ho na sabri wo ya asode na wo pai fa hodie ene oje de amanyankopon ema wakwantu sem na ye basa osika sem enso ato ape orofo wawade no enkoyie o ye wonam wantentan echecherew ewiase ene udi timhia prophetess abiga santo ase emani mo hu kra branakache Sokoba ampa yo new site na ekwanya nyankopon afaso se adomachede ode ema ne ma no wonfa bi ennom se de beya enkonu edawso nyina ebe paapan orofo wose council no onyisika o omafo dodo no na fra om se yemmoa ye ho se wose debi nyame dia ma ne kwa eno nti ono so ede be makwa eno nti yenko prophetess wo na yenkoje akwankyera eno dene ano nampa Sokoba ampa yo new site se de make na ho eno wo yemfre no wa homa trufo we so 0243 263 899 0243 263 899 prophetess abiga santoa wofrao yenko na nyopa enko ne enkusane abe heba clinic Dr. Sompa Dr. Sagro the sickle cell doctor mamia be na mekanfo na media mam orofo sickle cells no wotenete enyasem keto ho in heart no abibidro eno de tu yade asem enam san yade diabetes hepatitis na fibroid on dey say say doctor say yede sika kan wa debi entiase o de abibidro ebe na ne fibroid no ama fa hudi ayewodia na me ka kira wo say okoma mamia be ho aya na efe akono pa say wohwemu a wonne na yarefo no ebompaye ansana wodi aduru ama wo mo no eno ena ye mfe pa tana so apata pa nu site ho ena prophet mamia be wo orofo yenko na yenko je duru ano nampa abibiduro eno de tu yade asem 0243345392 0243345392 ape heba clinic ena me kanfo na media ma orofo de densa ye no de densa ye no udi nsuo ya enye ye o debi o de densa ye no udi nsuo ya enye ye debiara da orofo bia no aye ka no dodo no na wo Ghana memha na nanwure bia me kanfo ade ama de ye club bia odofo club bia de ne ka se bia de eno an club no enti yenko ne kope club bia no bi na yemfa enko ya ponto na se ye yiyo no abadintuo no odofo de densa ye no di nsuo ye yantimi hono gari emfa ma wa hoho se mo jimu ani debi eye club ye na me kanfo na media ma chale yetwa biu na nyoma be konkai ede ama eno ntino unya waduani bia bo club ye ni bi udidi nyina na sunchen na ayefe na de ma kono kran se she jim ne yi ne ho atiate su no a ya na efe yi pa na aya kono utumi so minimu ebo tontonton club ye no ena di sa de no eba uni fie du nwodwefo asem nkoso saa no ba penfo so enfo asem enko club ye no so na club ye no ma kan so se ye last size ho ne wo medium one no ho de opa bia no no abubobi no atwitwa bi na ya kono pa bia enua ene club orofo sompa extra no ekoso memene da bia no school fees ye waje na adwa donko ekosi no miensa sompa extra no eno entertainment ye eno ti no ya pe eni aso nefa etie bi ewo Sompa TV Sompa FM Sompa extra enyoma konka ye papa panipa yentio ekosi sei ene si sei Mami do say you already to me and say na on my camp na LSC no sense I do this can mu half be dey ebeba nti kase nyam minwa so this can send dey go say shom say nyam ya do ma the Friday nkusi the Friday so dey say ti be this can beba nti em say ni ukwade ni mu na minwa this can ba na from so say dem no mo kan ya say nyam ya do dey scan mu half eba no scan ba bi nti nyam ya do ma Friday yenhia nti Friday no na agent na flame say na mo enam so me ba na e say say de ade na me kwa mintimi ma say me discan ba be hye wonsem ntinga me twen say be asofo na no so kula na odi manim amam di hu mo no on so be ba be ka mo na so on so be ma dance ni asa metim discan na dey ablem omo tum say na makansa o matinti o twen say menya ono so na me na ba ntia me mkroni on so e ba e me kuhia wo ablepo e o ma so kese e wo girls school na chi nti e wo ene nyina ekuhia kran o so fu mic ya mekan o ba wo de obofo mic no obofo mic no oni agent na buy mo ba so mo de kan na buy nti wona mo de boy no so e dey e kan obi se na minim boy no nti e won na no kran buza se na
but you na e won e fan say land na mo de ma ye no e ho ana ne dia na so oh land ne dey say dey all kan e abranti e na o de bi jam why na kan sa asem but you so for mic no say e sa abranti na de bi jam na mu nkura no wa to ma me de no ma me de ni fi nchen o ton ma so yan wan sim ye dey embai ene pimpim o kasa kura no abranti ne no onwa so je ni na de sa de no ye dey e be share ne sa no odi ma abranti ne ma me eni mo wapenya na so for mic no di ho dance yes ah ambachan okay dance only di odi say eno no so na de plot no ko ja agent no odi ko ja agent no na ye plot no so sa so for mic am ko no so na 2 car na me ko e ko kire me enti me this can by on social say all can sense me na say akonya say the all can no edi musa e go say bi abranti minim no na wo so na ko kire ma de no na so me ba me request say nipa na say dance nti no nipa no o kire me man bi simu so be sam de e kan we de ba bi e mam do see o mam de nipa na bai e say ba so say kan asema na me kan no phone so no e no na say kan e kure bi shia am this can e de dia semp no kan phone so kam obi anti abacho de o kan kire phone so say land ne de say de na mi chichim na say boy no e na di bi jan say o mam na o pan e de e yale na to so bi nkura boy no to o mam de won ba asembia o di carton bia ma boy ne pen o di carton bia ma boy ne pen and the second time e boy no dia no say to ama no e ye wo dia no ai me dia no okay I would say boy no papa dia papa no kro yale na emum no ni boy no maame e na nya boy no nko so na di bi jan e onu onwa so yani e na ni nwa ba bi e na this ai ejapade nya ba de e be share ne sa na emum empipim ko ne ye kasa no e na say boy no mu ni ha nti e won krata asem ne ho bibia no no nsam na ye de e wo aya bo for mic no e bo for mic na just onim wo mo yes onim wo mo okay na me yes okay say sana aka dia mate wo say boy no say wo kasa oni ano say nke bibia ni aye ntimi hu boy no nti empirepire mu no scan de half aba na emu ye be pese ye be koso akoye so adwuma ansa na echi ne de aka na de asoso de asoso e wona bo for mic no be kan say da bi asase ase bi ntwa won kan wie de wontimi allow me de enkoso am de bi asma wo kan de nto aso ngo zo kan sa de a sky de abanyi sky kotoa na wa bi si say ntimi nkoso nti sa de nya nto anya ntwa na obeji tum so de se ka sa de ati na emum no enkrato ne ye bo enkrata ne say omo me 4 months si enfem cheska na 4 months na chi zo ntimi entweska ni enwie de a omo sa abeji omo de back aton because etimo ye san krata nhyehyeye no ambachan e ma ye sa krata amudi gun krata so gun krata so e ma boy ne san e ma o chese onwa so yeni no onwa ban so san na o so fu isi adon sa be sha ase so for mic no and single I no eye witness ma e ma boy no okay na just onim no yes onim no e na kase nya mu scam so de buy no e na am say me boy ni minim no e na also na akọ kire me land ni tim de buy me be hwe gu wo no de gu table so say sebe am submit a take video aklade a chimi nwan say am pa say enkoma me ni di e fa asase say a wokutua sika no ha me kutua sika no ne kwa so a tim di go am say video bibia na me send me nwan say be on so be ya dan sin say sika wo de ma me ya pam di sika na dey aba enti e wona na wo so fu kura che say samla ye di sika aba dey ade asa enti boy no wontimi nje sika kese sa ma no fa dey enko aya so for mic no amachan nti boy na enko satama na de asana abosa sika de sem fata no na ekubu ni nonum so na satem na mu na so for mic say timi mane mfa sika no kona ade asa na ba bia boy no wo se boy no wo se inchi ba bi wo se say satama no de ko to bangia na me fa sho da bi ko se pimpin na mu de o ka kire say o ma iska no on fa ma boy na enko na mu no be jai dey akotu fi nti e na no paso no yamda no mon krata na one ye kan ya no de say 4 months no say entimi ntwa de omsa abeje on ya de black no enti no o diskana e konti anopa inhia no fan krata no so yen dey e man no ma boy na gina asensan bibia enti amem kru ni yeso de say yo na de ma no enti ye nim kra no de diskana e de kwota na kem na pu o ye dey otuko enti ye na memre ndai was diskana ma no 13th April ya twam ya enti na memre ndai no 14th April me shan say de no ka say ade chen emerging krata e be sensan chesem de say scan dey ama na pushia na mo ye dem kwaje tim kwaje am twale send mi nwan so krata asem so na ye kan no o ma body ai dey e de amai na say na me kan say ye ka chom say land no o say timi koso na ye hu de o no nti na am say so me say de tumi nwan say say no o do say etwa half de ba yen say nya hon bro bia e bitim say de akoso
na yibu se ade on de man no se bi onye kron no de nti ne kron so de usi oyo nti ne fa na wotwe so ekun na wotwe mienu so ene de boa ye ho de call land no so ti e Holland no so ye adwuma na bi mesin ba ko frɛ me se so fu bia ba se nipa na eye asase ni fie ne de ano wa ba se ne abaso Ziamem krene ayi pani tobo na chess asem wa asase no ambacha ayi obidia na say obidia etimi kura won mo gina so ye adwuma na Messi ne frɛ wo Messi ne frɛ say so fu bia ba so say land no wonim de ene dia na emu wan e man say 2 minutes o me de o me so adwuma no yes ablanti bi na ye de ato say oni mwe bi na odi ni man ye de eto no so de bi enya ablanti ne dia moto full plot one and half plot ambacho na full plot na wo so okay na mo ton mai enti no the sign enti no e ma Messi ne efrɛ me e wo so fun anim na musa so fun say mbacho na wo ye hwan no so ono de di pana land ne de na efin na ya no dim o ya akro na me so me ye hwan na me kan say land ni pass me sin de e ton ma me no se masa land ne ono ni mu bia me kan na so mpachi original so na me frɛ sofu ye de eto land so na me say papa madama me di Messi ene we ke sa call line no so mo ye so adwuma na me wa Messi na frɛ me say eyo obi so abo say obi krim say land no enye ye de anti no since na esi wo so no so obo ana ono so free fa sofu the picture ne to so o so free ono ke kasa asem no na me say da bi o asem ani pa na kan sebi oni nyina so sa na nka wontimi nkasa omu nyina ya asofo ambacha agent na chifufu no on pastor Shadrack no ambacha na de o she ready no Marco Poku adey on the keep as asen krata on so na gina mu de ton maami the street head singer ambacha e wa brepo eti mbacha on di ne de Marco Poku ambacha okay eti awono emon so kran me beje echi no fon no se da bi asema nipa na ka no enti sa ena nipa na se okay se sana mo kan dia nyame admo o china mo mpem na ni nya de yenhia na ofre boy no so de beje an to fon no se si na nipa no so de e kan ti o china omla ni nya yenhia na msi umati ti nyame admo na de chi ya na de chi o china na me call land so enti ekwe no na sofu no so nipa oba so be sa allegation say wonye ne dia no so kire ba bia na asole de ewo enti ekwo na yakwo ekutwem wo no mo se sa sofu ne so wo na asole o de o ya so ni nyam so ma wa kese no mo ye adwuma na be se da bi o mo nye adwuma ne hwe ne ampa se o se obi dia ye hwe nipa sa ba de e ba nti sa de ne de sa ba de ne sofu na ne nkofo bia de ama so bi secondary santi ye ne da to so fiada no kom de mo koso mandi nti ye ne da to so fiada mo so mo bubu place ye place ni bi no nti mo wa na ye me Messi ya sa afrem say isi o isi a police for abaso aba stop on say omo hia ye kai nti em da police station na di obi ayen da yenka na me say Asem Mpe na ekoso wo medical first of na ma so na ja tum say nipa no nim no na e papa ja pade na wonim boy no e ma me na boy nkra to ma me de na de na ekokoso yi na me say sa mo kan ya yati nti bi shi o mo police station e ma me first of na say so for ensem ekoso no e ma adwinya go me nti no me bi ase ale no kru bi won na fan dey en kan chira na say o le bi ase me na okay me boy no anyi se bi aboy ni nim no ko boy no ma to ma me de a e kra de me fi nchen asem ya ndey emba ho ti so mo police station ya me koji abenti no ebo time say yin hia na enko nam si untie no kure me ko twen na Sofia ti ko nsi no so bai na ko police station the ko police station and almost the charge boy say obi abe complaint am say wa na japade a wa na mo mabaso na ma be say no enti e won charge but say nam so no kure na me so to free e so free nsem anya se bi o obi e japade na da wona me so le waka na ma e de makoso se me ko adwuma ko pentia na se kura en da okwa asofo kura sen krata o asofo kura sen krata o nti nyame mkwe wan so kura o se bo sa de sen krata na e de esa ba police station o nti police station na sofo na bi yin krata so e na kura ni pass machine de sa assassin kura ni hu bibia e de e bi ja no me
so for nipa a wokan wo ni picture me dey yen hwe ni wo nipa kra a wokan was nipa o victim mu se wa ne dey oban o the witness and no more o sha se two full level nya dey di na nti sa dey yi ene yen hwe hu se na kra se asema a wokan na e boy na dey ma wa asisi ti so for ne no wo ni picture me se dey bo mu nya abotana me kra no dey na ishia ne ye kan asena me ye bonkru na me iska nya me video e kwanyam se me nwan ni nti o se man no so hu dey e kono nti mo sa video nya dey e wo nti ona me ji video ni chi inspector na wo no to show video us boy we minimum na boy ni juma wa dey ni juma wo die na chese sofo ne di juma na ana se sofo adamfo no asemi anu oden because police ni na mu yi picture na police ni se say police ni su class akwe picture boy ni picture o ma chi ne pen kula na o model na tse o mo kanta ba ka o ma chi no na nye sofo makopoku no okohun wai because ye boy no kula ni no ena e sabe ekwa bi so no agent ye o sha atare why Shadrack ikwa no ne honya hisa say wo poku no na asase no ye dia beja wo ena anim asase no ho abakosem ena aso wadika ne boy na ton bi da enti gidie ye adwuma nya saa bachai ena akoka kire agent say obi epebia o me isi so na obi wo no tese akosi say anti me pacho nti dey say wono na sofo ne beja tum say boy na kura no so oni na sofo producer yes said ye wo fresh sofo na mama ya che say dey ne kura sin si ye wo yes say ye wo site wo yes say ye mbla no ye frɛ boy no to ama so kura ka kire say boy no so wo ba na wo junction nti sa dia ye nkotwen no Sofia station ye jan wo twen na boy ne mam say afrɛ say sofo boy no dey me ba still no when dey wo mas o dey onyamba ya mo nkona boy no kura ba kura e da mfi no dey oba beda sei na obwa ti wona obi ya tum se boy no kura no e di on the man say friend Isaac kura say nya Isaac ne friend na what's mo ton say amacho o mo ne kan 1.4 billion titisika no amacho na mo tua say ene say no na agent ni we ndede 600 pound akodi sofo no osisi aye ka say 600 na sofo akodi sofo o de ma boy no amacho yen kan sa etie musa say do ye hwehwam de na duru ba bi on pepa ne sakwa etie musa sa sofo wa nya ne commission na the commission kura de asen kura si ye chire kura na ye komu ye no ne be mu se ebo no kura de ma ye kura no cause omokobo based on crata on the buy and the agents in the buy they say five difference be because only there ko any selfishness and no odwen on ko ade on and man two sana mo no anti sika no kosoro be bank crata so na ntisa be na ntisa ajo buy there fan say mo na ya kan the difference no yes say na no crata so a difference an ka say bank crata so pan dey nka ehwemu nka 1 billion and 400 so for the 400 as so nti ekura e won kura me friend na me say ye fresh of no cause money ya kan say nkra town de be ekura no enye sa okay hello Marco Poku osofo empom te say sofo bibia boko Kevin mehwe mame oh ana phone na nya na hello osofo se Oforisuo Aboagye na oni ni di komo Sompa TV so no abrantia bi a ye frɛ no Akwasi Japan oso wato asase bi afiri ho ekwa wi akira e kana chichi asase no frakadam sabre no kwa asase no so a obisi asase no ye ne dia ho nkomo ne sai sofo Una last friend mama ba ho a mi be chire mu chire me frɛ o man chire me frɛ o gyina fidi kase so na me se asachire ne sai na wo chire mu afa kana chichi asase yesi asase no bi dia ene yesi chire ma wiase nyina hu bacho asam no odi akọ police station Kwana di akọ police station abranche kwaya abranche odi akọ police station ti ontimi enka ho asem wa ha ontimi kan ho asem wa Sofo
So for say we are town planning ni out on tons as if twitwa bia na pese mbusa wo. So for what said ye? Me se police force and mekambi me Oforisuo 32 a police force and mekan court was na menkan what did you make a no asem na aba no anu ye na person yi say plot no wonim ho asem say what to be praying and na was akoto the second one anu ye ni say enye mo afre wo aba ho asem me ne won kasa ada enne na mafre wo say ya no ma me say abrantie kwabra Japan say wato asas wo ana Japan unim no oko so onye ready so beka so say wa posifo fa no picture ne to so ne kan de beka ne ko gidi asofo no ho we mu betimi ya gidi asofo we mu na say nyame adwuma no asia kire say what one boy no apostle so a criminal and for that matter sanity dia betu agya for the case so a criminal because what the car turn back ho ma asem and na wo dia aye wan komodie wa convince and a boy no so ato afi ho koba asem wa apostle ntimi nya odan safra na mam omna sama safra na mam ko adwadiem na sisi a friend gina so ba akoma me togbe haban keke azigblibo so kaluka goka wono eye benini na togbe haban keke se sunsumu asem biada fabra na bedano efrise ye kasunsum nyuma pade a untumi fansan togbe haban keke ho orofo togbe haban keke se me kanche se okobeni wa baba bedu nigi sem wa banono o se okobeni wa baba bedu enu ti anwumrei wa beso tu anamo biada no ye ready na fa number no togbe haban keke se wa baba bedu enawie ya nti anwumrei oguso a wo ye adwuma wo chena wo ye adwuma enu ti sunsum sem biada sunsuma sem biada yemfa enkoda togbe haban keke azigbilibo sonkalu kagoka na yesunsuma sem bia no on solve emfa emayen na wokọ afijase a ka kire so obesi Bomfa Hospital Junction na emma me babubui no de how bia no tro amano na ekọ Bomfa Hospital Junction usi wo ho a enkoda no ba befa tietia ubekọ akọ togbe haban keke na nyoma akonkan e de amaw 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 azigblibo sonkalu kagoka wo fribeni aba eno ti no ochena enanwumire kura wo ye adwuma enkra wo de ama no so wo baba bedu ano aye hye ano aye nam papa Lawson beverages wo from was what the Lawson local Mr. Lawson local Mr. Badwa so was Lawson heba Mr. so badwa so the Rema capsules the Rema bitters wo de badwa so yentwitwa bi yemu bobi na the Rema bitters no ono ena sa abrebofo ne nam ho apaso wo manfo dodo no a atu aguso say hangover nimo the Rema bitters no wo say hangover nim ekwojo na wobetumi atibia di utwitwa bi so a orofo yenko na yenko pa the Rema bitters ni bi aponto oni abadi tuo ni nyada ebetumi aboa yakwani ansa so na nyoma akonkan pa orofo yenkoi na ebenya bi ama ye ho atumi ato yen yenko pabo no yebenya 1 to 2 to to bi na yetwitwa na no so abaye ni so ne atumi edi enkomo emema no mtai enum durema bitters no kura kire se empaso nkomo no etumi manyoma konkan pa 0242133577 0242133577 na nyoma enkonkan wobo Herba and Medical Research Center orofo yenkonye kotu yade asem wobo Herba ho na research no wo hwehwemu no hu yade no
no de duro poten no de account ebibidro so eno de tu sa yade ase wo de odin bitters abadwa so eno eneba osisi no ebetumi akọ enam sa yade biada wo den herba bitters no ebetumi atu ase prekese powder PPP eno so de abadwa so immune booster dropa enimia bujawye dropa ene prekese powder apemfo no omonta no bi ebeboa wo mo amanyoma akonkan yi papa 0257472506 0257472506 na nyoma enkonkan burukutu ya bemba nso ni burukutu no akakaduru na yemu ma se tenkom wanum dia akakaduru timiye ase bo minim kakra ebo minim kakra ekogu yemu ne hwa dadin na hwa yunu ni nyina eye burukutu no na odofo burukutu no de ano de no ano so enam aponto ne abadin tuo no ba bia nipa abodompem de den san yo ne yemfansu onyu burukutu betumi aye na du akadwinemu uni fiedu ngotwemfo asem koso oba penfo fana asem koso Food and Drug Authority what in stamp on so dimayam say etimi no burukutu e wo Ghana member 0244620294 0244620294 bemansu eni burukutu no na nyoma enkonka producer wa amfa bi mo so for na amfa bi mo fa no picture nto so minim so for yaza asa na so for bebre binom edom ho agege sanse semu connection kwa abrochire nyina no nyankopon sika na nsumudi omra samwa for sure Gideon sorry there omna na bo ni penyu eja boni yo asase wa ko twen sika ye kalabule omna bo sa omna bo okay so yes amano best singer head singer district be potem ho be pa chofo so mamen shemu saka kopani ebra otua sika no e de ma wo mo no ye wo ka sa ade asen ode koto ni fie no be pa cho teki se ansa na kwa sa asen so ama nsemu yesi amacho eteki na otwemi nu ofo so ne se sika enko ba bia o asemi se ne nkenko ba bia sika 600 million at least am de koto bank kwa na mo fa nyere so no fa mrei so ye nipa boni ni ofo so ade na wo ye me so tiefo me so gidi asori ye nim gidi asori akwa ya wo ne nga e wo Ghana ya wo no to da ka gidi asori a ye nim do mutimi ye na wei kotofofra banjum papa wo nye gidi asori cha atare na hye no minim because they walk kan pa say ye busa na sem no say wa police for asem wo ye police for asem ben asem put of us me beto asase mo de animo ono nyon so da nchen let us o munyina so fofo me wa awurade ne se ofo so yen kwa enfani gunyankopon animo ase kwa sika 600 men na apete sika ya 2 weeks nipa ne kwa asase ne so okoya asem se namba nanka wi ekodu police station kwa ya ye frewa ka bibi na che wasemu se wasemu oda ofo so anka papa when you big opportunity ya so the church me ka so we de nyame nipa ko gidi asori we de work idea na kenyo no sikana that day no je de ko ye no ka sa ade asa na ya za na nyame ka sa che nipa na drum me bia wo se sika ye se wutua bi na che o me so dabi no mu kuto magenda dada ate se obi a ode a obi kwa abruchiri fasika ni nyina abra wo ye obi a se hu se wo ye intelligent no wo ye adwuma no wo de bia o processing fee kakra de nemo munye kakra nemo ebi nka o nemo ye start ho nyankopon bie abrante ye ni ono mo se da tiso de ni nyina amaye wo ji sika na ho apa no se ade asa etu ode kwa na sika advance na ye 20 billion and about 4 o'clock iti obi vanko e ya sa sofo na sika ne wono o techire sofo gidi ni sofo azozo wo techire ena onu mo nyi ni ho anim ena onu teche nti onu ya no akosan o mi techire nti ade bi ha ade odi pamfa nhwe sa nyansa first na ese first obi ko efie bim awade ne ase wo oba na akọ wa ne wo fa bi sofo a na mo bo se we de sofo ena asesa wo se na wo so ko akoto ade ne sofo bi de akira bomode ye hwehwemu yi ne busa sa sofo ko na se we onu no kwata akira se wo mo ya sofo we kwa de besinga hwan gidi ayi de gidi asori ya
yen kan fra wo mu nyina bedroom maybe ni e kan say ya mpanifo no sorry okay no mabo ayen omo so nti saade a ankate ba ko e se nkate baduasa we wada mu enne yakasami asami ye wie papa won fa gidi ai nipa nwe wo reme fasika ne bra anko babia we da nya asam enko babia anu me kuma we ye bia ekọ na me sister no ekọ gidi the way omo si preaching me say omo wie preaching ne kwa na ye o ya say omo sam preaching ede na wo ye ya busa wasama say e wo police station e do na wo de ho akwadwen o de Ghana say wo bi di sabe nsamfu a wo de ho akodom asem police station timi kan wa yesu de enim ne say asem wo court na court bua e wo so ka wuti meta eno kwa bi so wuti kan nemo ntimi e ma judgment ya yama bibi aye hu Ghana bebe ode asem ne fa asem no police for ntimi yai masha fa se abrante sika ma no Fabrante sikama no yatani ya kan se bia na nipa bi ntia sese we de ena una wo chacha bone ade wente ye wa tenen ka be 600 million votes okay one fabrante sikama the sanka vozo be ma bradi nyankopon hira na onhira papa ni munyamfo ya enesika kodi ni hoyi alade mo no na onya ne kase na magina Kristo gidi ni mobro hu so aka kire ne se onya agimi anwumere na sika no be da won nkoto Timothy say you afa hefu juma afa adwuma papa yese wo hwefo se yenya ho asemboni bi nka ni abobbo so ayo yere ba kokunu na se nsema ye kana nwumere busa se ya asempa ana asembone Kristo na wagya wasem no ni so oso ho bo ho credit card watade emia wo kon se kana man a ye de na ko mfigira kokunu eda wo se yenya menipa sofu mu a kamode mo preach gospel no mo masumdie ba anka nka tete ani Fred nko bi di obi produce woni yadu di animu wakwa sere akopade ne pumasi bra masumdie aba anka ehunu ye obi ohene obi sisi obi ahemfi a wo sofu di animu kwa na hu animpe na nko agya manaka na nka asumdie aba ene wo a wo masumdie o price peace beba no wo momu asem wo police station wo ye proud o kan kire o man nyina say wo police station ye ka ndi wadwuma atinya menipa no e wo henva anka nseme wo police station sofu ne dia ne mu koyi nsem ne ba fie na abetena sia kasa na asumdi aba ene de sofu de asem na koma police for ye proud o ka kire o man say wo police station na wasole ba na mum sunya case a wo be ka je zo nya ama nka na won fa nje ana won so mfa nko police station gimi sei na wo gimi wani mu nyama wo gimi sei ndie ye akurase maka menwe e yade na wo ton atija atam dia betu ba bieda na wasumdi aba na pepa wudin atudin ho obeye fast ya bere na bibiri sikani bere kitu ebeba wafa no ubo sa fe dia pepe ni munyam ekura na emi no kasa zubi kura no waben mi no kasa bi kura na urade no kasa na nso sikani bere about personal life hundi no ye be kansem bebire dia tia sabe esuma wosum e dia ba betia tumi ye wo so na nso na wo na wo pe wo da won za wasire fefefe bobi 400 what ya to so no dey won for ne doje no 400 antina ko press ko mutua fu payment odi na se go nya ne de nti obi wo head di 200 akose minipa bi se ope fato ne ho no no yi 400 na di kiadi e no ko baza ofu na ya nam ka joda no e di asamba e baba kne ho de ne e no na ya mo di yesi na nka di ko man ni wura nka wunsuro oh yeah ka ba ye no aso friends ana wada na beguma ni masem ye so fu fabra ba ono atena mo so ndi no o ma na hweze ngo bie police station no e ba se ye ngura de sem asofu usuman mu de ukọ bible mani kwa se we efra usum enye se we ka oban ho o ti ase ndi wo na wo yesi asole ba bi nya dai menyi ni so oba da na ji anumire wo mo no no ngasa jeze mi wura bi ade na ko no tan sole waka na ade anim gwase ba fie menyi ni. Say behind every successful man there is a woman, be as a woman be or be so be or na papa na so ni on sorry anumere waka empre ni cruiser chairman be ade na nam na moa go ya so mu ye mvanto o say o police station mo na anye ni ye be sa ye no foforo say basi ye omo ni ba bi omo ko omo ho beto omo wo be kom Ghana police ni bi ye na sole ba ni ayda de afefa ho na asai wa anye ni ye be sa ye no foforo edu o no ntua na nim guase ye no mfiri ne so yes ada foforo ba betena se biem no kudeshi je besa na agunu so bi aso ya temidie dia no proverbs wana no be yira ndo hwe no ni no ni na asumdie mra okay ti say na kodio 600 million tete dia no
okana Ghana for asum Mark Opoku Abreport District Head Singer 60,000 Mark Opoku Abreport District Head Singer afo bi 60,000 mesrew panipa mesre gidi asofo mpanifo se Mark Opoku no omunya ne kasa kire ene de di free no anwumire yi omuntunifo they should sit him down no mon kasem bi ento na adwinim no mfa quotation bi ngunu na adwim ko gidi for the quotation ye munimpa no mon kire no kwampa no no kofa sika no mra on pepa ho fa ma brantie no tetetetetetia de metumi aka na anwumire a kire no no we de mede enkra ama gidi asofo empanifo se Mark Opoku Abreport District Head Singer empanifo emfa no trance no mutunifo no metu abrantie sika ma no brebra ma mania ma 0551 0551 0548 0548 na yenkon homane so na yene yafrefo ene yahwefo enkotwetwe nkomo se ne yenkon emfa nko yanim hello Oforisuo bebe yey papa na bibia boko de kama yankonko yanim mebre no ye kwa no we SK Bolas na mena hene wo kwa di nemo obuase papa enti we wo so fo na so ye mala na so di nsumi wo se Opoku oye head singer e wa Abreport District ene we de wo yo nya head singer because the dance gidi ko kwa so na ya so le bia gidi wo mankasa e do ka wo mankasa ya mpasa papa we e ko gidi ko na yini izanze sanko won't go do business on a million. They have floors from see if you so na everyone would do come out as no police station. Then there's no police station. And the Ghana go. Oman ni now. Almost no MS be there. Yes, sir. That's Monday. Another watch. Come on. That's the end of what I want to say. When I'm okay, hello. Hello, good evening. My Joso Katachi baby afre udin. I want to watch you because it's so common. Yet you opening the mosque, any more footing, some more than and more of the box. Now, the only answer, and then on when someone saw a pana, a family so the more year, Juma. The Brina do home, no meaning on the house of who. The Yamaka passing. I come to Nipa was as you Nipa. The Bua was Satale, but does it come and so I was going to be Nipa. Oh, it is a way who so general fantasy with Nipa. A day, to be a mistake. It is the only one I'm trying to me, a year, giving you penny men and the group. Omonfa Asem Mpe Nipa on penny be a minimum. The cast of no more penny mensa no crowroom or no good pa or boy cohuna or for na casate or for Mike Amas with the other. Now you say that you are beautiful no would no corner airtime. Oh, yes, hello. 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 Udin baby free. Hello, boss. Ye. Very na kusi me kasa free Abreport Junction. Okay. Kaka me kan cheme ya mze. Said na minya na o kasa me kan no. Gidi for the omo ye. Asare bia gidi ewu. Ene ye kokon honzo a unya gidi o mo. Di mo more no kwa ma no greediness di emfa no ma sorry nyina ni mu wasi. They said they now penny make an odi for penny no work from. Bia kasa ye gidi se wate. Nti e dey ya ono ne be kasa. Bibia be ye toti iko ntimi se o mu nyina bi. On na osu bambone. Entina enmire man kanse bia no mato ma gidi mpanifo se omfa ne ntena se no mu. Yo papa, meda. Hello. Hello, good evening, Osei. Bibia boko de hin na free udin. The same Obed, the same Timoda. Yenti Obed.
So for no. Samia, and Kamamin and Kasaman, hey, and memory 600 million. Of which one are bands and sessions with our yes, I do. No, I also for to me, this argument we had million upon it, and some I know so I say. Okay, hello. Hello, me of also the ma. My so Brahima. Sɛfia Jofo a bia mensim na nika sɛ free. Na me sɛ me frɔ me no ka sɛ wi a bɔ modern na me number no fama o kalumba ame o ma sa wana me no me ndi nkomo ba do. Okay. Me patro di ka Yankopɔn sɛ mo bebree. Na o sɛ ɛyɛ bebree. Sɛ ka fra ye no ma ye ni sika no. Ana ye na hiafo no. Ɛyɛ anaka fo mo bu ye ɛbrɛ ye nsu. O sɛ o fɛ sɔfo no o ni ye bi ɔyɛyɛ. Kafa aiso bia wada wo hiam kromo ti asema se de bufu se mo saka ye o se oda afara ma police fo tin na ye nima ye ni sika no ya se ko die police ara se court wa o mo se ayan e wo pan die nim na mo bu ye na abre yesu nti mi wo fo se me de me se mo Yakopon na yi mo ama asante ma na se yes ni na se ye na ye ni bi no mo ka ya se ma yin papa no mo hwere mo mo ano na sa court process no on trust mo that went to intend na me se bebe na fa mo ye na se nete mo ne wachi na da se no okay enti wo kura no a wo na nam so ama wo bisika yira no post station de na wo koye wo de be potin na akwa ye fa last caller hello baby I am free din Oforisuo ye hello what menka na me tonka ye koye nim aja Oforisuo aja Oforisuo hello baby I free din me bacho ya fe me nyezi e ka so fi ina fie ma enye ize yentie o Oforisuo na mi sha mo ne mujuma pa mudi na o me say ensem ne mienu no ne nyina akoye ensem ano adi na papa no di odi kan no ne de no ya befra mo no na maame no ka so beba wo no maame no se de mo fra ne ensem o ka no maame no oni mu bi na o pese omo sisi papa no iti papa no mo ne fante e na sofo no so ne de no sofo ne de no mo fra no mo ayo de mo no kwa se onya sofo okom sofo ni bi nti Ghana for mo ni nda ho enyo bi okura Bible ye Yesu nyame bi na eso mu di neki ada mo ase okay ye do frɛ no nyina besia na ba ko bi wa ye mfa na ye brɛ na so ye so de enche wodo sumimu na eba kadachie tobo ase wate hello udi baby a free hello ye tio baby a free udi Pacho good evening me kasa free techino ye tio hello ye for free nyina ensi akonwa no ye nko aye de a eno ti asem bia a kire osu bia o haw ni amane bia da so na